Biz bugün barimizda o'zimizning Tataristonda donliqli Orsha yerinde jiyildik. Bu To'qayimizning tug'an yog'i. Alamni yong'ina muzeyda qarab aytgan ko'rib turdik. Bu Alifbaning tug'an yog'ida deb aytamiz. Endi muzeylarda bitta narsa shunga ko'p narsalar chiqqan. Shunga bizning hozir uchrashuvni boshlab ketamiz. Lekin o'zimizning Tatar milliy kulliyatida bo'lgandan biz eng birinchi Orsha yetakchilarini ham mahalliy yetakchilarga zo'r rahmatimizni bildiramiz. Shunday mumkinlik berganlari uchun ham bir nomer bilan o'zimizning uchrashuvni boshlab yuboramiz. Rahmat aytinglar. Bugün bizning 16-yanvar Orsha rayoni, Orsha shahri ham yaqindagi bo'lgan rayonlardan biz o'zimizning vakillarni, aktivlarni, kelasi kelgan Tatar kishilarni ham butun millat kishilarini chaqirdik. Shunga ko'ra ishni boshlab yuboramiz. Mening eng zo'r tilagim, agarda 2 soat ichida ishlab bitira olsak, biz bir-birimizga zo'r rahmatli bo'lamiz. Bu endi reglament, agarda endi ko'p taqdimlar, so'rovlar, so'rashuvlar bo'lsa, biz tog'inda orttira olamiz, lekin tamom bo'lg'achdan ketmaymiz, biz bunda bo'lamiz. Shunga ko'ra bir-birimizga kelib, aytgan fikrlarni yozib kelgan bo'lsa, til bilan aytgan bo'lib, ham biz endi o'zimizning strategiyani bugun o'zimizning xalqimizga, Tatar kishisini, yetakchilarga ko'rsatib, Tatariston bo'yicha Rossiya bilan dunyo ko'lamida endi shu bo'lgan o'zimizning eskizni ko'rsatib, xalqdan fikr, taqdim, tanqid, bütün narsalarni kutib, kun sayin birdan bo'lib ishlay oshamiz. Shunga ko'ra eng muhim ayyorlarning birisi endi birdan bo'lib birlashtiruv.
Менә иң беренче мин әйттем инде үзебезнең слайдны ачыгыз әле Татарстанның 100 еллыгы буенча. Хактан да инде 2 ел элек безнең президентыбыз Рустам Миңнеханов үзенең указы белән 1220 елда Татарстанның 100 еллыгына әзерләү төркеме ясап без шуны белән эшли башладык. Һәм инде быел 1 январдан 2019 елда күп кенә чараларны беренче эш көннән башлап, ул безнең 9 январда башланып китте инде. Шушы 100 еллыкка әзерлек буенча күп кенә программаларны эшли башладык. 2020 ел, 100 ел дигәчтә бу инде 1920 елда безнең Татарстан дөньяга килә Россия күләмендә субъект булып, ул инде безнең май аенда карар кабул итә, июньдә инде без Татарстан күләмендә аны карарны кабул итеп беренче җирлек җитәкчеләрне сайлыйбыз. Һәм бүгенге көндә инде август аенда без инде Татарстан көнен үткәрәбез. Менә хактан да 100 ел эчендә Татарстанда яшәүче халкыбыз шундый зур лаеклы юл үтте. Һәм без бүген Татарстан буларак үзебезнең президентыбыз Россия күләмендә иң авторитетлы субъектларда һәм җитәкчеләрнең дә берсе. Bütün позициялар белән караганда Татарстан алда бара. Хактан да бу 1 ел эчендә генә, 10 ел эчендә генә эшләгән түгел, хәтта 100 ел эчендә генә эшләгән түгел. Ул безнең тарихыбыз, ул безнең яшәүебезнең аңлашуыбыз. Шуңа күрә теге 100 ел дигәчтән 100 елдан гына түгел, менә без дини ягыннан хәзер инде ел саен июньнең уртасында, быел Алла бирсә 15 июньдә Изге Болгар җыенында без үткәрәбез Изге Болгар җыены. Ислам инде бездә Россиядә 1000 елдан артык кабул ителгән. Шуңа күрә менә татарлар дигәндә, ислам дигәндә безнең үзебезнең тарихыбыз бар. Һәрбер этапта без аны үзебезнең тарих институты ягыннан, фәннәр академиясе ягыннан, бүтәннәр яктан нык өйрәнеп, күпләп язабыз һәм халкыбызга күрсәтәбез. Ул безнең зур горурлык, ул безнең тарихыбыз, ул безнең киләчәгебез. Шуңа күрә инде стратегия дигәндә без һәр вакытта да төрле периодталарда, чөнки безнең күтәрелгән чакларда булды, төшеп киткән вакытларда булды, ләкин без һәр вакытта да бердән булып һәм татар булып кала белдек. Һәм аның кала белүгә без үзебез генә турында түгел, без күп бүтән милләтләр турында да уйлап, һәр вакытта да бердән турында әйттек. Менә бүген инде без үзебезнең бу стратегияның эскизен күрсәткәндә, biz әйтәбез, бу стратегия татар халкының өчен түгел, бүтән милләтләр өчен. Без Россиядә ясагаштан иң беренче урыс халкы өчен дә, чөнки алар безнең кебек төп нәсел булып, аларның саннары күбрәк, бермә-бер. Без бердән булдык һәм һәр вакытта да biz Татарстанда эшлибез икән, ул һәр вакытта да Россия күләмендә, бүтән милләтләр ягында һәр вакытта да уңышлы булып, һәрберсенә файдалы булып барып кайтты. Менә соңгы ел дигән, соңгы 100 ел дигәндә инде хактан да тарихи яктан бу зур вакыйга. Без беләбез инде һәрбер бу 25 ел, менә шу 100 ел эчендә безнең 4 буын үсеп, үз фикерләрен, үз эшләрен Татарстан өчен, татар халкы өчен, бүтән милләтләр өчен тырышып эшләгәннәр. Шуңа күрә без һәрбер муниципаль районнарда, шәһәрләрдә министрлыклар буенча, оешмалар буенча, халкыбыз арасында Татарстан буенча күп кенә эшләрне алып барабыз. Һәм инде без 100 еллыкта дигәндә инде без башлап җибәргән идек Бөек Советлар Союзы белән, хәзер инде яшибез бөек бердәм Россия күләмендә. Ләкин Советлар Союзын күбебез без залда шул илдә, шул чорда тулып үскән һәм үзебезнең күп кенә нигезләрне шунда салган, әтиләрне аннан алган булсак та, ул ил инде юк. Шуңа күрә без әйтәбез инде менә шу ил югалган вакытта, яңа Россия килгәндә безнең яңа Татарстаныбызда килеп чыкты. Шуңа күрә бик батырлап эшләгән вакытта без үзебезнең татар халкын яңа Россиядә лаеклы урын алсын өчен 90-нчы башларында инде бөтен дөнья татар конгрессын оештырдык. Шуңа күрә без әйттек Татарстан түгел, без әйттек Россия түгел, шуңа күрә бөтен дөнья. Без әйтәбез инде Россия күләмендә бүгенге көндә 5 миллионда 300 мең татар яши. Аның 2 миллионнан артыгы яши Татарстанда. Дөнья күләмендә без әйтәбез, без 10 миллионнан әзрәк,
Biz Türkiye'de var, Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da, Kıtay'da, Japonya'da koy sırrına ilgi varmasak da bizning Tatar izi, Tatar kişisi var. Şuna göre alar bugün günde yana bulanlar kele, tarihi yaptan çıkanlar. Şuna göre en birinci 90'lı yılın başlarında uyuşturulgan bütün dünya Tatar Kongresi'ne dünya ko'lamida Tatar kişisine yo'qolmasqa birden bulup, olga barıp, milletini saqlab qolar üçün, tilimizni saqlab qolar üçün, dinimizni, urf-odatlarimizni, milliy kiyimlarimizni, milliy rizqlarimizni saqlab qolar üçün şuna ishlab kelamiz. Şuluk vaqtda endi bu kongressning ishlagan vaqtda bizga biz o'zimizda endi turli yoqlab qaraydik. Mana bizning kongressimiz bor. Bizga strategiya kerakmikan? Olga borish uchun. Tataristan'ı her vakitte alga ko'rsatadilar ve bütün dünyada yaşayan Tatarlar her vakitte aytadilar, Tataristan, Qozon bizning markazimiz, tüp yurtimiz, bizning anda qo'ykasimiz kerak. Biz sizni bilan g'ururlanamiz, biz sizga har vakitte yerdan pul so'zasimiz kerak. Sizga o'g'irlab bo'lganda biz sizni bilan birga qo'yganamiz, shu yo'llarni izlaymiz deb har vakitte aytadilar, bugun da aytib keladilar. Shu strategiya eskizim berganda biz buni söylay boshladik. Ana biz birinchi topqir hozir o'zimizning kongressini saytga qo'yamiz. Ham sayt ko'lamida ko'rsata boshlaymiz. Ham bizning mana bu uchrashuv onlayn rejimda bor endi. Hozir agarda bizning kirib, ana tilagan kishi Amerikadami, Avstraliyadami, Baltashdami qarab narsa so'raganini, narsa andashganini ko'rib tura oladi. Shunga ko'ra kongressga kelib qaytasim kerak. Vaqtdan da kongress o'zi uchun bir necha taqdir bu so'rovni o'ziga o'zi berib qaradi. Mana bizning kongress uchun Tatarlar uchun strategiya kerak ekanlik. Biz ana bularda yozib qaradik o'z vaqtida 90-yillar boshida, 90-o'rtalarida, 2000-yillarda kimdir ana kongressning plani deb aytdi. Kim aytdi bu kongressning strategiyasi deb. Mana meni endi yil yarim ilk 6-chi Butun dunyo Tatar kongressining syezdida Milliy shura raisi etib so'ylagandan so'ng men eng birinchi aytganim bizga strategiya kerak. Men ani turli anglaydim, chunki tarixlardan men aytganlar endi sizga Butun dunyo Tatar kongressining olg'a olib boruv strategiyasi kerak. Chunki bu uyushma bütün Tatarlarni birga uyushtiradi. Shunga ko'ra turli yoqlar bu yoqdan da qaraganda, mana Allohimiz yordam etdi, bizning prezidentimiz bultur 24-sentyabrda birinchi taqdir o'zining yo'llanmasida Butun dunyo Tatar kongressida shunday bo'lish qo'ydi. Siz Tatar xalqining o'sish strategiyasini yozib, qabul etib, turmushga niyat etirgiz deb bizga shunday bo'lish qo'ydi. Shunday bo'lg'achdan bu bizning Milliy shura kongress uchun isполком uchun tugul, bu bo'lish butun Tatarlar uchun. Shunga ko'ra bizning prezidentimiz Rustam Davlatov bu yo'llanmaga kirgan vaqtda xalqdan da biz qarab, mana o'zimizning tilaklarini aytib, bu yoqdan da kirib, turli yoqdan da agarda o'zimizning prezidentimiz ismidan buni eshitsak, Tatar xalqi uchun, Tatar kishi uchun bir kerak bo'lar deb biz ham o'yladik, ham durustligini anladik. Chunki bizning prezidentimiz u Tatariston uchun prezident emas, u butun Tatarlar uchun prezident. Biz bütün yerga borsak da eng birinchi Tatarlar bilan uchrashib, prezidentimiz kerak, ularga yordam qilishsa, nega narsalar kerak, ish qilganini anglab, birgalab shu ishlarning yo'llarini ko'rib, shundagi yetakchilar bilan suylashib, ular bilan birgalab ishlaymiz. Shunga ko'ra, mana bu bek durust fikr bo'ldi. Shundan so'ng endi 25-sentyabrdan boshlab biz strategiya bo'yicha ko'p choralar, uchrashuvlar, to'garak ustallar o'tkazib, ham endi biz bizning Marjan ismidagi Tarix instituti bilan, Fanlar akademiyasi bilan, butun o'zimizning ensiklopediya til institutlari bilan birgalashib, yig'ilib, akirnakina bo'lgan ilk yozgan proyektlarni ko'tarib, butun millatlarning kimning strategiyalari qabul etilgan, ularni qarab, chunki bizga hali kimdir qabul etgan, yahudlarmi, qozoqlarmi, andiylar bor, chunki ular o'z vaqtida shu so'rovni qo'yib, shu strategiyani yozib, qabul etib, shuning bilan boralar, aning barakatida, yordamida bor. Shunga ko'ra aytasi kerak, biz butun strategiyalarga qarab bu ishga kirib ketdik.
Бик жеңіл түгел, чөнки ике татар бергә җыела икән, өч фикер чыга. Без аны аңлыйбыз. Шуңа күрә бер-беребезне кимсетмичә, һәр вакытта да бер-беребезгә ихтирамлы булып, шушы фикерләрне уртага салып, без алып барабыз. Мин, әгәрдән елмаеп әйтсәң дә, бу фактан да безнең халык өчен бик кирәкле фикер. Безгә килделәр дә бирдегездә, мәдип без алып китмибез. Без моны уйлый башлыйбыз. Ничек кирәкме, кирәк түгелме, кирәк булса, мин үземне фикеремне әйтергә, берне генә түгел, икене дә әйтәм, кирәк булса, өчне дә әйтәм, мәгез эшләгез үземдә эшләй дип. Шуңа күрә менә бу фикернең әйтүе төп мәгънәсе шулай. Без һәр вакытта актив. Без пассив булсак, бу оештырмас идек тә. 30 августта стратегияне кабул иттерик тә, бирек мәгез татар халкы, без монда тырыштык та, сезнең фикерләрне кертеп эшләргә бирдек дип. Юк. Шуңа күрә актив булгач та менә бүген ашада җыелып, карап, ничек монда татар теле буенча эшләр алып бара, мәдәниятләр бездә инде халык тора, җирле халык тора. Күбесенчә җиргә эшләүче, шәһәрләрдә Казан, Чаллы дигәндә инде шәһәр, әмма бит авыл халкы. Шуңа күрә бөтен авылның да, шәһәрнең дә, районның да, бүтән өлкәләрендә белеп кирип китер менә шундый эшләр белән без кирип киттек. Һәм стратегия язган вакытта без әйтәбез инде, безгә өндәүче сүз җөмлә кирәк ди. Чөнки без иң беренче бала туганда исем излибез. Менә бүген көндә һәрберсе үзенең балаларын, аныкларын, күршеләрен карап әйтәләр инде, нинди исемнәр куйганнар, татар исеме, тарихи исеме, яңалап тапкан исеме, безнең милләтнеке түгел универсаль исемнәрен барыбыз да исем бирәбез, чөнки исем ул инде безнең татарчада мәгънә дә, өмет тә, киләчәк тә кем нәрсәдән карый. Шуңа күрә без моны төрле вариантлардан карап, менә шушындый бүген эшчән исемләргә мин бүтәннәрне әйтмим әле, нинди вариантлар булганнары, чөнки алар әле язуда калды. Шуңа күрә без сездән дә көтәбез, чөнки безгә бик мөһим. Корабльгә ничек исем бирәсең, ул шулай китәчәк дип әйтәбез, әйме? Шуңа күрә бу мөһим, шуңа күрә без үзебезнең менә бүгенге стратегия дигәндә шушы исемнән кирип китәбез һәм безнең стратегия әзер түгел. Без аны ясадык эскизын. Ул проектта түгел әле. Бу эскиз. Чөнки әгәрдә без проект ясап чыксак, монда кул күтәреп, аны кабул итәргә кирәк. Аны йөрәк аша үткәреп, туганнар, дуслар, авылдашлар, шәһәрдәшләр белән үткәргә мөмкинлек булмаячак. Чөнки әйтәсез, менә Шәкразиев җыйды да, проектын күрсәтте дә, кул күтәрде дә, күбесе дә кабул иттеләр, сүземне дә әйтәсен өлгермәдем дип. Уже проектны кабул иткәчтен, аны үзгәртеп булды. Шуңа күрә без ясадык эскиз. Һәм 16 январьда без монда җомга көнне алабызда булабыз Нурлатта һәм одна-ике тапкыр без 5 менә шундый кустовой очрашулар үткәреп, актив халкы белән очрашып, һәрберсенә шуны күрсәтәбез. Һәм әйтәбез, бу безнең эскиз. Сез менә карагыз. Без сездән тәкъдимнәр көтәбез. Без дөрес юнәлештә барабызмы дип. Шуңа күрә без январьда булабыз монда Татарстан күләмендә. Февраль, март без 7 федераль округта Сахалиннан башлап Ленинградск өлкәсенә хәтле Ростовларга барып, андагы безнең автономия җитәкчеләрен, безнең активны татарларны җыеп, менә шушы эскизне аларга да күрсәтәбез. Безнең апрель башында соңгы очрашу зурлап булачак Казанда, үзебез мәркәзебездә. Аннары инде без апрель, май интернет аша түгәрәк өстәлләр үткәреп, төрле форумлар үткәреп, сездән тәкъдимнәр көтеп, безнең исәп буенча 10 июньгә без беренче тапкыр шушы эскиздан чыгабыз проектка. Ул безнең инде төпле проект булачак. Стратегия язуның кануннары буенча эшләнгән. Безнең 13-14 июнь көнне Дин әһелләре форум була, ел сайын 1000-дән артык Россия күләмендә чит илдән дә чакырабыз дин әһелләре килеп, без алар белән дә сөйләшәбез, чөнки безнең стратегиядә динебез турында бер юнәлеш бар, анда да булачак. Һәм 15 июньдә безнең изге Болгар җыены. 15 июньдә безнең 6 майдан 14 июньгә хәтле булачак Рамадан.
8-9 июньләрдә безнең китә инде Сабантуйлар авылларда, 15 шимбә көнне июньдә булачак безнең изге болгар җыены. Ел сайын анда 35 меңләп, 40 меңләп, 50 меңләп татар мөселман халкы җыена. Һәм без инде үзебезнең газетабыз халкым минем аша аны ясап, бөтен килгән кешегә таратып әйтәбез инде. Һәм интернетка куябыз, үзебезнең сайтка әйтәбез, менә безнең проект. Без халкыбыз белән, кешеләр белән очрашып, дин әһелләре белән, үзебезнең галимнәр белән, кемнең теләге бар, бүтән милләтләр җитәкчеләре буенча, менә бөтен әйберне карап, кертергә хәтле мөмкинлекләр тудырып, шушы проектка яздык та, аны чыгарабыз инде үз арабызда сөйләшергә, һәм инде 1 августка хәтле менә шушы проектның 15 июньнән 1 августка хәтле без инде төрле чаралар аша шушы проектны бер-беребез белән аңлашып, булган тәкъдимнәр булса булып, булмаганнарын хуплап әйтәбез инде. Без моны кабул итәргә әзер дип, һәм ала бирсә 30 августта, ул 29 август буламы, 30 август буламы, бу безнең республика көне, һәм безнең бөтен дөнья татар конгрессының иң зур органы ул съезд, ләкин съезд елга 5 елга бер тапкыр, Милли шура без елга бер тапкыр, менә шунда милли шураны җыеп, анда безнең 75 шәхес кергән. Без аны кабул итәбез дә һәм киләсе елда шушы милли шураны кабул иткәнен игълан итәбез инде. Шуңа күрә ул безнең өчен бөтен дөнья татар конгрессы аша күтәрелеп, безнең инде татар халкы өчен, шура өчен, исполком өчен, бөтенебез өчен бу закон кебек булачак инде. Менә шушы безнең үтәче юл 16 январдан 30 августка хәтле һәрбер теләгән кеше үз фикерен, теләген әйтеп, шушында катнаша ала. Минем иң зур теләгем бу безнең өчен кабул итә торган стратегия, татар кешесе өчен, татар гаиләсе өчен. Без монда бөтенсендә алырга тырыштык. Шуңа күрә без сөйләшергә тиеш без дип. Сез түгел, сез яздыгыз, сез ясасыз, без. Әгәр дә без дип әйткәндә, ул миңа да, мен Шәкразиев булсам да, премьер-министр урынбасары булсам да, милли шура рәисе булсам, мин иң беренче татар улы, татар егете, әти-әним татарлар, үскә буым буенча. Шуңа күрә мин моны бөтен яктан да карыйм, миңа дип. Бу стратегияны кабул иткәчтен һәрбер татар кешесе, татар гаиләсе аны карап әйтергә тиеш. Менә миңа кирәк булган әйберләр монда кертелгән, мин моның белән үземнең татар булып каласым килә. Үземнең балаларыма, оныкларыма, үземнең милләтемнең, үземнең буынымны биреп, горурланып яшисем килә дип әйтергә кирәк. Һәм шуннан безнең шәһәрдә слоган әйтәсе җөмлә. Ачыгызлар аны. Менә бу сорауга без барыбыз да җавап бирергә тиешбез. Һәм берләшергә тиеш. Мин татар. Минем бүтән мөмкинлегем юк. Мин татар. Мин үземнән миннән бер кеше дә сорамый. Мин үземә бу сорауны бирәм. Әгәр дә әти-әниләрем, әби-бабайларым киткән булса, мәчеткә, зиратка барып, дога кылып әйтәм. Әти-әним, әби-бабам, бабаларым, сез татар булгансыз. Сез мине татар итеп дөньяга тудыргансыз. Мин кем дип әйтим үземә? Җавап бир шу сорауга. Мин татар. Татар булып калам. Татар булып тудым, татар булып калам, татар булып үләм. Бу гына әз. Минем балаларым бар, оныкларым бар. Мин әти-әниемнән сорадым, әйттем аларга. Мин килдем дә киттем, балаларым кала, оныкларым кала. Әгәр дә үз вакытында алар минем зиратка килеп, озак яшисез килә, барыбызның да сүзе юк. Алар бит бездән дә сорарга тиешләр. Алар ишетеп әйтергән вакытлар, "Эх, әти-әнием, сез татар булып тугансыз, ә миннән татар ясамагансыз" дип. Чык калганбыз бик файдадыр, дөнья куы. Ансы да бар. Шуңа күрә безнең өчен бик мөһим моны ныклап, аңлап, хатында кирәк аша үткәрергә. Икенче слайд. Максат бүгенге дөньяда татар үзаңын үстерү. Шуңа күрә без искиз дигәндә, без һәр вакытта да әле үзебездә
Kişke hatlı Danya Fatih'ini bilen o öneminde otura binansa o sözünü alıp barışak Fener Akademisi'nin prezidenti orunbasarı bizden alıp barışçılarının bir jitakçısı en zor jitakçıları da yeterli ola. Ali uzun bilagine yer bulanmayın o dik mühim. Çünkü birlik var, müteneyirler var, tutarga gerek. Eğer de sen gün sayın stakan bilen su verirsen, ki senin akıran bitersen, sen müteneyir gerek tatlı öldüreyim de, biz oturuyoruz müteneyirde. Şu an göre biz paybraylarını sizden, müteneyirlerden kurup, biz bugün şuraşabız, orşada, Cuma günü Nurlat'ta varsa, barganda, biz özümüz söyleşip, anlaşıp, sizden de takdimler bulup, biz mümkün bir neçe punktlarını üstüp, özgertip, biz aytamiz bu her vaqtda yaşaytırgan organizm olacak. Eğer de tüplü fikir bulup, bizning biz internetdan da olamiz. Hazır buni saytda ko'rsata boshladi. Kelganlar ekan, biz ularni jiyib, aprelga qadar tutmaymiz. Biz ertaga soat 10da bizning kongress binosida ishim turki jiyilib, Orsha bo'yicha nechta fikrlar bo'ldi. Butun yerdan informatsiyalar bormi, ularni qarab, biz endi Nurlat uchrashuvini hazırlanamiz. Agar da bir yerda yaxshi taqdim bo'lib, biz foydalarni yo'qotgan bo'lsak yoki ko'rmagan bo'lsak, biz uni qo'yib Nurlatga olib borashamiz. Hamma biz ketdik Nurlatdan so'ng butunga borganda har vaqtda shulay. Biz olg'a borib boramiz shunga ko'ra. Ham endi bu maqsadga borib yetirish uchun biz aytamiz endi ish bizning prinsip ish vaqt deb ataladi. Ham biz endi birdan sotsial-madaniy tiyerlik bo'ldiru, biz aytamiz generatsiya 2020-yilga qadar deb. Bu bizning qisqarmalar. Haftan da biz hozir niqlab hazırlanamiz Tataristonning 200 yilligina. Ol endi 20-yilning 31-dekabrida bitacak. Shunga ko'ra bu bizning strategiyaning birinchi odamlari bizani birga qo'shib Tataristonning 100 yilligi bilan xalqimizning ruhini ko'tarib, o'zlarini ko'tarib, tilaklarini ko'tarib, qo'rqoqda kasalliklar to'xtab uyan deb uyanib ketmagan bo'lsam, ularni da birga olib borib, xalqdan da birinchi zo'r odamlarni ishlay boshlarga ham ilk qurillikda bo'larga tiyir. Qurillik, qarab, tutib qarabmi, ko'ribmi, butun narsa bo'larga tiyir. İkinci yılda 30 yılda kadar Tatar Cumhurbaşkanı zamança kurup 11 yıl bugünkü günde o büyük eybet vakit. Peki biz aytamiz endi Sovetlar Soyuzu'nda pikeletkalar var edi. Bunda 2 pikelet Subhanallah bunlar bo'lganda buni yarısı deb aytgan bo'lishga ko'ra 11-12 yil ichida biz hali ko'pgina Tatar turmushini zamancha qurib bo'yicha ishlar ishlay olamiz ham amrimizcha boramiz. Ham endi Tatar milletinin tuturaklı üstünüşüne erişi boyunca biz öz başımızda koyarız 50. yıl dibinde hem ben her birimizge tiler edem. Vaktan da 50. yılda eğer de adı mümkünlük olsa bunda jıyılıp İsa-Müminler aytırga teş qora g'azali 16. yanvarda 19. yılda şolay jıyılıp bizning millat turida ish strategiyasi yasagan hikoya barqib deb shunga ko'ra hali yoshlar bor, Alloh bersa kelajeklar tarixga yozib qo'yib shunga ko'ra hali kuntargina Sibirda bir shahardan 1970 yilda ko'mib qo'yilgan komsomolning kapsulasini ko'tarib olib tarix kunida ko'rsatdilar. Shunga ko'ra ishimizdan ishlarga tegishtirib shuna ishlaymiz Alloh bersa. Yigitlar fay başladı, bizga ko'p quvvatlangan ekan deb 2000 yilda 16 yilda durust pragmatik bo'lib qarab kerak. Yakshanbaga to'g'ri kelmasin. Yakshanba kuni bo'ladi. Tak, birinchi slayd bor. Ham biz aytamiz endi bu eskiz strategiya va shaxsiy ham ijtimoiy ishlarni qo'llashli birlashuv ham o'rtak o'sish yo'lin haqida uzalo bo'ldiradi. Hem biz aytamiz endi ol her kişiga og'lana turib, ondan turmushga oshirishni talab etadi, niyat etadi. Biz har vaqtda aytamiz endi strategiyalar, planlar butun narsa bo'lganda kutib turamizda, avtomatik kompyuter yo'q. Ko'p vaqtda o'zingdan odim ishlarga kerak, o'zingdan tilak kerak, kuch kerak ishlar uchun. Agarda buni har bir Tatar kishisi o'z yuragi oshiga o'tkazib, o'z turmushida o'tkazmasa, u tushib qoladi.
İçtimai hareketine, biz aytamiz endi bunda kongressda, içtimai uyushmalarda, milliy madaniyat muxtoriyatlarda bütün yoqdan kirganlar, ular da qatnashishga tegishli. Hokimiyat organlari, munisipallik aytamizmi, yerli subyekt bo'yichami, Rossiya ko'lamida chet ellardami, chunki agarda biz aytamiz endi hokimiyat organlari bizning uchun yordamchi bo'lmasalar, bizni olib bormasalar, biz o'zimizning strategiya bilan olib keta olmaymiz. Bizning 45 munisipal uyushma bor, Tatariston ko'lamida hukumatimiz bor. Her bir uyushma o'zimizning tilni, ishni, kundalik turmushni uyushtirish uchun byudjetdan o'zimizning bergan налоглар bo'yicha kiri qaytarib turmushga oshiradilar, ham biz o'zimizning turmushni olib boramiz. Shunga ko'ra bu bizning uchun bek muhim. Tataristonda tatar xalqi uchun pul ko'proq byudjetlar butun narsa bilan butun ülkelerde Rossiya ko'lamida yashashdan biz ko'p millatli xalq bo'lgandan har bir millat uchun butun ülkelerde o'zining sumi bor, tiyini bor. Lekin tatar xalqina ko'proq o'zini olirga mumkinlik tug'dirga kerak. Hem bilan endi buni aytgan vaqtda hokimiyat bizning uchun tag'in bek zo'r javobli hem şu vaqtda o'ng'ay yaptırdı. Bizning dekabrda Rossiya ko'lamida Vladimir Vladimirovich Nibog'acha bizning prezidentimiz, nasional lider bo'lajak. Ular Rossiyada yashovchi xalqlar uchun strategiya qabul etdi. Shunga ko'ra biz ana qoradik. Bizning o'zimizning strategiyaga bek motorgina bora, andagi punktlarda birga belgilanadi. Shunga ko'ra subhanalloh u yoqdan da bizga yordam qo'li bor. Hem endi hukumat, Rossiya hukumati shu strategiyani turmushga oshirish uchun o'zining planini qabul etdi. Rossiya ko'lamida da shu nasional strategiyani olib borish uchun aqsha beriladi. Shunga ko'ra mana bizning tut bo'lish milliy uyushmalarga nindagina ülkada yasamasanga milliy jerlikka bo'lamiz subyektni qilma Rossiya ko'lamida andi finanslar o'zining tilini, urf-odatni, millatni saqlab qolish uchun andi mumkinliklar bor. Hem aytamiz endi biznes jamiyatchiligida birdan bo'lu, chunki mana ko'pgina ülkelerde, shu Tataristonda bizning loyihalashmakarlar o'zining to'g'ishlaridan tatar xalqi uchun, aning ishini olib borish uchun yordam qo'li so'zalar, u turli hududlarda bo'ladi. Mana hali biz noyabrda Rustam Nurboyev bilan zo'r forum o'tkazganda biz ko'rsatdik, Chegaba ülkesindagi bizning ishmakar ularda avulda tug'an bo'lgan o'z vaqtida, hozir Peterburgda ishlari subhanalloh, ularda mening avulim tarqala boshladi. Men o'zimning negizimni saqlab qolasim keladi, o'zining qo'shib shu o'z avulini ko'tartirish uchun uylar tuzib, kishilar chaqirib, ish o'rinlari uyushtirib, avulni saqlab qolarga kerak. Bizning har bir shaharda, har bir avulda, har bir rayonda anday avuz tuturib, aytib, xalqqa ko'rsatilgan ishmakarlar bor, ko'p bola. Shunga ko'ra, alimlar bu oddalarni bizning butun dunyo tatar kongressida Shirmushan rayonidagi ikki oilalarni ishmakarni yozgan ular so'rg'utashdilar, lekin o'z ovullarini unutdilar, kompyuterlar berganlar, avullarida tug'an har bir bolaga 100 ming o'qsha beradilar. Masjidlar, uylar, butun masala chetda ishlab topgan aqshalari kiri o'zlarining tug'an yoqlarına qaytarib, tug'an yerini saqlab qolib nig'itirish uchun olg'a boradilar. Ular negizli ati babalarning negizlarini saqlab qolganlar. Shunga ko'ra bizning uchun muhim, bizning ishmakarlar o'zlarining to'g'ishlarini milliy harakat uchun, tug'an yoqlarini, millatni saqlab qolish uchun jibarularini qurib, ko'rsata bilib ham uyushtirib. Biz ana shundan boshlaymiz endi. 5-slayd. To'yamli nuqtalar deymiz endi. Chunki bizning o'zimizning tariximiz bor. Men ana to'g'rida aytdim endi. Tatarlarning buyuk tarixi, bugungi ishonchli o'sish yo'li bor. Bizning prezidentimiz o'zining yo'llanmasida bizning strategiya yozgan vaqtda aytdi. O'tganiga, bugunga ham kelajakka umtilib yozdirg'alik. Shunga ko'ra biz bunda har bir aytgan so'zni ko'rsatib, o'zimizga ish planlari etib, ham strategiya yozdik. Yerli tarixiy madaniy o'zgarishlarni saqlagan birdan tatar xalqi. Ham aytamiz endi Qozon tatar xalqining ruhiy ham ijtimoiy madaniy markazi. Biz qo'ylarga bormasak, boshida tatarlar durust aytadilar, Tataristonnimiz bu bizniki, Qozon men qo'ylarga yashamasam, u mening bor tatar xalqi uchun bosh qolamiz deydi. Shunga ko'ra shunga tayanib, shunga mitlanib
ertaga bugunga olg'a boramiz. 6. Butun dunyo Tatar Kongressi mana aytib ketdim endi bizning tarix bilan hozir bizgadan 30 yillik hozirlarni gapilar, lekin xalqanda сөйлесе so'zlarimiz, ko'rsatgan ishlarimiz shunday ko'p, lekin ular tig'inda qoldilar. Bizga olg'a bora kerak. Agarda biz har vaqtda orqagina aylanib qarasak, biz bu vaqtda shvoylik, biz u vaqtda ana shvoylik deb, ansi zo'r g'ururlik tarix, lekin bizga o'shanda biz olg'a bora oldik. Ko'proq biz tarix to'g'risida сөйлесек, bizning olg'a borib so'zlarga so'zlar yo'q. Shunga ko'ra biz olg'a to'g'risida сөйлеп, umidlanib, finans topib, birlashtirib olg'a borga kerak. Tatarstandagi milliy masalalarni shishirlik davlatiy strukturalar. Biz aytamiz endi strategiya to'g'risida bu bizning 2-3 ministrlik bo'yicha da turk bo'lsin deymi. Eng ikkisi tubaga endi bu madaniyat ham ma'rifat ministrlari. Shu vaqtda bugungi yoshlar ministrlari bor, sport ministrlari bor, bugungi kunda ulkanlar uchun ministrliklar bor. Chunki biz strategiyani tuvib yaşaysa bütün bunlar bu işin aytamiz. Yoshlar uchun masalan ma'rifat ministrlari bular shunga ko'ra har bir strukturada, munisipallarda birinchida bo'lib o'tish. Tatarlar yashab turgan har tumakda ular turmushini o'rganib, biz xalqlarni qarab boramiz. Bizning uchun bu eng zo'r savollarning birisi. Bizning prezidentimiz har vaqtda aytadi, shoshgan vaqtda tatarlar bilan butun xalqlarda olaydi. Agarda biz o'zimizning millatni saqlab qolmasak, bizning uchun ani bir kishidan ishlamaydi. Agarda biz o'zimiz tatarcha yashmasak, tatarcha olib borib tilamasak, bolalar maktablari bo'yicha, bog'chalari bo'yicha, maktablari bo'yicha, kitoblar yozuv bo'yicha, mana bunda shunday rahat bizning shunday motor tariximiz bor. Bu kulliyatda 90 yıl bo'ladi. Bu nega olib boruv bo'yicha tatar tilin olib boruv ham kadrlar azirlash bo'yicha suhbat oladi. Mana bu tarixda 90 yil dunyo ko'lamida, kishi ko'lamida zo'r bo'lay atagan naqlab olganda bu zo'r orad tugul. Lekin bunday butun narsa yasalgan. Shunga ko'ra aytasim-ki, Tatarstonda da bizning bor endi tatar tilini unutib ko'pincha ruscha, butun tillar bilan сөйләшүчеләр Tatarstondan chetga ketgan sayin u nig'rab borib ketdi. Shunga ko'ra mana bu monitoring deganda anglab, birgalashib, narsalarga eng birinchi o'zingdan tilak qilasiz. 7-slayd. Tatarstonning yuqori madaniyat, harbiy, bizaniy tradisiyalar negizida barliq tatarlarni birlashtirib, ana to'g'ri aytdik endi. Devlet organları, munisipal birimlikler, grajdanlık institutların maqsadchan ishlavi. Biz aytamiz endi buni bo'yicha sifat bo'yicha. Sifat KPD. Biz har vaqt aytamiz KPD. Mana bugungi kunda biz aytamiz Tatarston ko'lamida prezidentning bizning 38 programmasi bor. Har bir munisipal rayon shu programma bo'yicha o'zini finans olib ishlar uchun yarasha ishlaydi. Onun için devlet 40 milyardan akşa biri. Çok önemli olanı qaraganda biz aytamiz her bir yaktan andi mümkünlükler var. Lekin bizga kerak motivatsiya. Birinchidan nega ishlaymiz, nechta olamiz? Birga ishlab, ana ishlagandan so'ng mana aytamiz har bir mana bunda o'tirgan bizning aktiv avul kishilarda bor, rayon kishilarda bor. Mana hozir biz madaniyat yurtlari solamiz avullarda. Fablab tüzübüz, buların tüzübüz, medeniyet yurdu salg'ashda bu bütünde bizning eng birinchi medeniyet yog'idan klubga kelib, birga yurarga, milliy kiyimlar yozarga, bolalarni olib kelarga, qo'y bir yerga tushib ketdik, hali u boshlab keta olmaydi. Mana olib tuzirga ustoqlik finans jetdi. Degan aytganlar butun Sovetlar Soyuzida ochib tasarrufda kolxozlar tuzib turdi, kolxozliklarni jibaramiz dedi. Mana biz qanday biz boshqa o'zimiz borib yashaymiz. O'zimizning ortdan butun narsani ko'tartirib kiraga kerak. Yoslashdan biz ham azir bo'lib aytamiz. Agar sen bu klub qashasi ekan avulda, bu avul yetakchilari uchun sen ham tabarg'atish aktivistlik komitasining direktori. Chunki butun narsa bir kishidan turadi. Agar siz ham klubning yetakchisi avulda yashagan aktiv kishini qo'yasiz ekan,
Ул берсендә йоклап торачак, кулы башлап калмыйча. Даяркалар эшләре үткәчтен кулы башлашып кайтып китәчәкләр, чөнки ул шундый быткыч теләпчән татар йөрәкле. Әгәр дә бүген арада инде барып тормыйм, култмашмыйк, әйдә иртәгә дисәк, иртәгә тагыла барасак, арашатмас. Шуңа күрә менә бу яклар безгә кирәк. Милли мәсьәләләрне чишүдә башка милләтләр белән бердәм булу. Хактан да менә без әйтәбез инде Татарстанда безнең 173 милләт яши, Рәсәй күләмендә 190 милләт яши. Без менә барганда, очрашканда һәрбер әйтәләр, әгәр дә без Татарстанда торган барыбыз да, без Татарстанда хәзер 4 миллионлап инде чит өлкәләргә барганда без барыбыз да татарлар. Урыста, Чувашта, Марвада, бар татарлар. Татарстанда торгач без татарлар барыбыз да, шуңа күрә сез татарлар эшли беләсез ди. Ләкин сезнең тагын бер яхшы сыйфатыгыз бар ди. Сез һәр вакытта да эшләгән эш белән бүтәннәр белән бүлешә беләсез ди. Сез һәр вакытта да үрнәк үзегезгә бармыйсыз, бүтәннәрне алып барасыз ди. Эшләгән нәтиҗәләр белән бүлешә беләсез ди. Шуңа күрә менә бу бүгенге стратегияны язу кайбер милләтләр өчен әгәр дә милләтләр булса бу хактан да нык күргән һәм без аларга да мөмкинлек бирәбез. Һәм Рәсәйдә булгачтан иң беренче инде безгә урыс халкы. Урыс халкы белән без һәр вакытта да бердәм бардык. Безнең Татарстанга килгән һәрбер турист мәшмәкәр белән киләбез дә. Менә ничек монда ислам белән православие белән татар халкы белән урыс халкы иң төп халыклар ничек матур бердәм булып яшиләр. Хактан да бу бит горурлык ди. Бу хактан да шулай. 8-нче һәм менә шушы стратегия буенча барганда без әйтәбез инде юнәлешләр. Без нинди яклардан, нинди юнәлешләр белән барабыз. Иң берләре, иң икеләре, иң өчләре, иң дүртләре. Без бүгенге көндә 4 юнәлеш калдык. Кемдер әйтә 8 булырга тиешле, кемдер әйтә 12 булырга тиешле, кемдер әйтә әйдә бергә генә әйләндерәбез ди. Ләкин без теге халкыбызның һәм яза белүче кешеләрнең фикерләрен белүче бүгенге көнгә 4 юнәлеш күрсәтәбез. Ул татар тормышын оештыру, мәгариф, белем белән фән, мәдәният, тел, традициялар, сәнгать һәм мәдәният и мәгълүмати мөхит. Хәзер мин менә шушы юнәлешләр буенча сезгә сөйләр өчен трибунага Дания Фатыховны чакырдым. Ул безнең Фәннәр академиясе президентының урынбасары. Шуңа күрә аңа хәзер сүз бирәбез һәм мин бөтен нәрсәне сөйләп бетермим, бүтәннәргә дә мөмкинлек бирәм. Шуңа күрә бүтәннәр дә бар. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Татар халкының үсеш стратегиясе хакында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Мин дә Василий Гаязовичның фикерен дәвам итеп, яңадан менә сезнең шушы 4 юнәлешне ачып куюыгызны сорар идем. Һәм шундый сорауга җаваптан башлап китәсем килә. Ни өчен әлеге 4 юнәлеш хәзергә ул безнең үсеш стратегиясының нигезе булыр дип фаразлана. Чөнки тәкъдим ителә торган стратегия ул мин татар дигән шигар тирәсенә җыела. Һәм анда татар үзаңын үстерү максаты куелган. Татар үзаңы дигән төшенчә ул үз эченә татар телен, тарихын, мәдәниятен белемне генә алмый. Татар милли үзаңы дигән төшенчә бик киң төшенчә һәм иң беренче чиратта аның нигезендә яткан сыйфатлар дигәндә без татарча тәрбия, әхлак, белем бирү системасын, татар мәдәниятен, традицион мәдәниятне дә, югары мәдәниятне дә, дини мәдәниятне дә, мәгълүмат бирү системасын һәм татарча яшәү рәвешен күз алдына китерәбез. Татарча яшәү рәвеше дә ул татар көнкүрешендә, татарларның үзара нәсел, туганлык мөнәсәбәтләрендә, сәүдә, эш, һөнәрчелек традицияларында һәм гомумән тормышка карашында, эшкә карашында, хезмәткә карашында, төп кыйммәтләргә мөнәсәбәтендә белдерә торган зур төшенчә итеп күз аллана.
Менә шушы татар үзаңының нигезендә ята торган 4 кыйммәт әлеге төп документның төп нигез юнәлешләре булырга тиештер дип саныйбыз без. Һәм менә шушы 4 юнәлештә без шушы документ белән бергәләп шундый сорауларга җавап эзләргә тиешбез. Без бу юнәлештә үсеш юлын ничек күзаллыйбыз? Без кая таба хәрәкәт итәбез? Без кая барырга тиешбез? Стратегия һәр юнәлештә шушы сорауларга җавап эзли. Ләкин бу сорауларга җавап эзләү ул бик катлаулы, чөнки стратегия үз эченә һәр мин татар дип санаган татар кешесен дә, төрле төбәкләрдә яшәгән татарларны да, татар телен белгән, белмәгән кешеләрне дә, диндәге, исламдагы яки православие динендәге, я булмаса атеистларны да, яшьләрне дә, балаларны да, өлкәннәрне дә, ягъни бик күп кешеләрне күз алдында тотып эшләнергә тиеш була. Әлеге принциплар безгә менә шушы берләштерүне, документна барлыкка китерүне тәэмин итәрләр дип уйлыйбыз. Алга таба. Шулай итеп, беренче принцип ул татар тормышын оештыру, я булмаса аны татар тормышын заманга тәңгәлләштерү дип тә әйтеп була иде. Ул беренче юнәлеш шулай күзаллана. Һәм беренче принцип генерация, ул инде 20нче елга хәтле үсешне дә, һәм әлеге стратегияны тормышка ашырганда таяна торган чыганакларны да күзаллауны таләп итә. Без беләбез, татар дөньясы ул бик зур. Татарлар Идел, Урал буенда да яшиләр. Алар Кырымнан Сибиргә кадәр, я булмаса Камчаткадан Калининградка кадәр зур территорияларга таралып утырганнар. Алар Россиядә сан ягыннан икенче халык. Ләкин шулай да татар булып яши торган, татарлыкны саклап калган, татар тормышының чын чыганаклары булган кыйммәтләр бар. Менә генерациядә шулар чыганак буларак һәм 20нче елга кадәр иң беренче чиратта шушы үсеш юлыннан хәрәкәткә килергә тиешле факторлар буларак күрсәтелә. Ул татар авылы, татар мәхәлләсе һәм Татарстан. Мәхәллә дигәндә ниндидер дини йортлар тирәсенә җыелган кешеләр төркеме генә түгел, гомумән нәсел булып, туганнар булып яшәүчеләр дә, чит төбәкләрдә татарлар булып берләшеп яшәүчеләр дә, иҗтимагый оешмалар тирәсенә берләшүчеләр дә, мәчетләр тирәсенә берләшүчеләр дә, ягъни берлекләр, татар булып, татар тормышын оештырып яшәүче берлекләр күздә тотыла. Һәм әлбәттә, безнең таяну нуктабыз ул иң беренче чиратта Татарстан, Казан безнең иҗтимагый һәм рухи мәркәзебез. Адаптация принцибы бу чиратта татар тормышын үзгәртеп коруда, ул татар авылында заманча яшәү шартлары тудыруны үз эченә ала. Бу терминде сезгә бигрәк тә авыл тирәлегендә яшәүчеләргә бик таныш. Ул гына татар авылын саклап һәм яшәтеп кала торган төп факторлардандыр бу очракта. Икенчесе, шәһәрдә татарча яшәү тирәлеге булдыру. Бу шулай ук гаять мөһим. Һәм бәлки бүгенге көндә әлеге оешмалар булып, яшәү, татарча яшәү тирәлеге булдырып, мәхәлләләр булып оешмаган җирләрдә шундый тирәлек булдыру, ул безнең иң зур максатларыбыздан берседер. Чөнки бүген татарларның күп өлеше шәһәрләрдә гомер кичерә. Һәм өченчесе, Татарстанда татар милләтен үстерү моделен эшләү. Менә булар безнең 2030 елга кадәр алып барырга тиешле иң беренче хәрәкәткә китерергә тиешле төп кыйммәтләребез. Һәм тотрыклы үсеш дигәндә без татарча яшәү рәвешен үрнәк итеп куюны, Татарстанны, татар милләтен үстерүнең нигезе итеп күзаллауны игътибар үзәгенә куябыз. Алга таба. Бу сезгә әле генә күрсәткән слайд ул инде
төп документта стратегияның bir yönelişinin strukturası idi. Şuşu stratejiya bilen yanışı, elbette onun tügelere, konkretra мероприятияларны, adımlarını öz işine algan yol kartası da işlenecek. Sizge anlayışlırak bulsun için, birekten şuşu birinci yönelişinin strukturası anlayışlırak bulsun için biz bu şartta prezentasyada tatar turmuşun kuru yönelişinde en mühim şaralar, yol kartasına kirge tiyişli şaralarını da көрсетіп өтәбіз. Hem әлеге şaralar isimligi, ol indi sizin yerden bilen de tuğlanırga hem konkretlaşırga tiyиш. Ayrım olganda bu yönelişte tip şaralar bularak tatar avullarında zamança infrastrukturunu üstürüp Belektegine devam edeyim. Niye biz yol kartışın kırtırga bulduk? Halktan da eğer de biz stratejini kurasak, stratejiden her vakti da plan bulaşacak yol kartısı. Şu an kadar koy bir kişi onlar bitirmeyi stratejisi yaşayan vakıtta mektepler bulamı, yollar bulamı, kulüpler bulamı, kitaplar bulamı, tuşlar bulamı, üniversite bulamı bütün derse sürüyorlar. Halktan da bu dürüst sorarlar. Lakin biz hani stratejiyi yazar olmayız. Hem stratejiden biz kadar belki meşgulde gideriz. Stratejiden ele kabul etken vakitte biz bugün günde dünya fatih plasiyasında plan yazar başlıyoruz. Yani bu planlarının bir neçe erişleri biz özümüz kurtargan, kimdir aytırgan mümkün. Biz bitti bunun turunda ko'p topqir aytgan edik. Ko'p topqir so'ragan edik, ko'p topqir tilagan edik. Bu durust. Shunga ko'ra mana bu tilaklar strategiyani turmushga oshirish mumkinliklari u o'tashak bizning plan aşağı. Plan bizlarni yozdirilgan yo'l kartasi deb bugungi trend so'zi endi shunga ko'ra yo'l kartasi, shunga ko'ra biz bunda birlikgina siyosha boshlaymiz endi strategiyani turmushga oshirish uchun yo'l kartalarini turunda. Shunga ko'ra biz buni mutamassil deyishimiz ham har bir dur yo'nalishda biz kursiv bilan bilamiz endi mana shu yo'l kartalarini. Kirgen şahlar, təqdim edilə turgan iş əməllər, biz birgələk işlərə geçdi iş əməllər, onlar da bizim stratejik gibi bu iş vaxtqa qarab salınırlar. Dürüstler arasında bugündən 50 yılğa kadar daimi üsüb bara turganları da bular. Onlar arasında 20 yılğa indi turmuşqa aşırılırga tiyişləri də bular. Şulay da biz sizge qaybirlərin özümüz en mühim bir sanağanların bu işrakta көрсетіп tiyişlik tabarız. Bu yönelişte elbette tatar avullarında zamança infrastrukturunu üstürüp, yaşlarına yardım edip, en gün kodağındağı meseledir. Infrastrukturu degende bu işrakta asfalt yollarda, başlangıç mekteplerde, bağlar bahçaları da, kibitlerde, kişilerine iş uğrunu bilen temin etü de göze tutular. İkinci punkt olarak biz kişi hem muhtaç mekarlıkka, yetiştirmenin, sosyal biznesinin gayret tuğanlık formularına yardım etü degan punktni ayırıp çıkardı. Eğer biz Tatar tarihine göz salsak, Tatar o zaman hem Tatar'ın millet olarak yaşayırken tüm faktörlerinin birisi o şu yönelişlerde yetiştirmede bulsun, hünerçilikte bulsun, sevdede bulsun, Tatarlarının gayret tuğanlık formularına üstünlük veriyor bilen beylengen. Hem bugün de biz onu özümüz için tüm kıymetlerinin birisi olarak kötərib kileriz, Tatarstan'ı kötərib kile, hem o alğa tabada popülerlaşırga tiyişler. Hem Tatarşa yaşav, selamet turmuş itürev için saklav hem üstürüv, o şulayı bir mühimlerden. Şulayı biz bu işrakta gaylede balağa saf Tatar isimini kuşu, nesil şekeresin biliu, tuğan tilde siyaşu, Grup adetlerini saklav gibi kıymetlerini ayırıp çıkarırga tiyişiz. Allah'a bu şuralar arasında şehirlerde hem Tatarlar toplanıp yaşayan tübetlerde Tatar bulup, özara yardımlaşıp yaşav kireligen, mahalle, nesil, tuğan tumaşa, tırgızu ayırıp çıkarırga şulay yok.
Шулай ук без татар кешесенә милли үзаңын формалаштыру өчен кирәкле, киләчәккә үсеш юлына чыгар өчен кирәкле төп кыйммәтләрне дә бу документта күрсәтергә тиешбез дип табабыз. Һәм әлеге кыйммәтләр буларак безнең фикеребезчә киләчәк буыннарда иң беренче чиратта гыйлемгә, белемгә омтылыш, хезмәт сөю, үткәннәргә хөрмәт һәм киләчәккә ышаныч белән карауны тәрбияләү күрсәтелде. Бәлки бу 4 кыйммәт янына 5-нче, 6-нчысы да куелалар. Татарларның дөнья буйлап таралып яшәвен истә тотып, татарлар тупланып яши торган төбәкләр белән икътисади һәм социаль мәдәни бәйләнешләрне ныгыту, төбәкләрдәге иҗтимагый оешмаларда İkadına indi dünya fatih kılık gün sayın söylüyor. Şunlara bitkeni ilimde şuna göre bireyzede yok. Tabi şu olayıştan şuna göre min belki siz yardımcıyız, min ekranı alıp varım. Haktan da ne bu her umutlarını talatlarını degende Tatarlarının toplay yaşayan tübekler ve iktisadi hafsatda medeni bağlaşların nığıttu. Biz eydemiz indi bu günde hükümet yağından da özümüzün Tatarlar arasında, Muhammadlar arasında adli iş var. Tübeklerdeki içtimai uyuşmalarda açıklıkını hem müstakillikini üstürü. Bugün günde bizden bütün dünya Tatar Kongresi'nde 360 uyuşma bizden sastafka kirip durar. Alır tüm ülkelerden, her kişiye benim Sakhalin'in yetakçısı buldu. Ahmet Vladivostok'tan şaltırattılar. Büyütenler ikiler, koyga şehirlerde bizden bir nişe uyuşma var. Bizden Resey güveninde 4-5 ülkelerine Tatar uyuşmaları yok. Mesela benim Kuftantur vekilde Khabarovski şehrinden Ahmet Hazret, o bizden Türk müftimiz, Minyan Zurek, Magadan'da bizge imam gerekti. Onun yanına biz taban bir Tatar kişisini sorardık. Özümüzün Tatar milletin güzel başa ütkərib jiberge ilk kişi jibere almazsız mı deyip benim iskerçti. Magadan'da bir yanda Rukada Ganiyat Oluçsa Nikman приезжает deyip şuna göre kişi geldi. Gavur Magadan'da jiberip bitirgedi. Lakin andılar kabula şuna göre Allah'a şu müstakillikle hem üstürünü yerden bitiyor. Onun için bizim subyektlarda gubernatorlar kırında sovyetlar var. Allah bütün milletler birleştiler, lakin Allah varsa da birden. Eğer de biz Tataristan'la, halklarla, bütün Tatar halkına koyup, öğrenip, gidip, özünde nıgırak, sıfatlara işler için mümkünlük dursa, biz şuna göre Allah'a yedim. Eğer de biz özümüzün yetekçilerini aktifini okutmasak, Allah öz fikirlerle yapasa, biz Allah'a gide almıyoruz. Çünkü biz Ukrayna bir vakıda iyi olmadık. O kadar okuyacağımız da şu an göre bizge okutup birleştirip üstürüge de gerek olanı. Üstürü degende bunda bilim yağından da, akıl yağından da, finans yağından da, politik yağından da bütün meselelerde kere üstürü haktan da. Valla üstüye kişi bulamakta önemli de kişi veriyor. Her tübekte fikirli, işletli kişilerinin şuraların olduğunu. Biz bir şura yasadık, şu an göre biz aktif değiliz. Aktif ol, bütüncede aktif ol. Eğer de biz indi Kongress'ta milli şura, anday müstübeklerde şura yasap, onlarga gerek olsa dokument verip, gerek olsa mümkünlükler verip, onlarla üstüne başlasa, isimler özgerdi, mermer özgerdi, işlevler özgerdi, o tüplere ulaşır. Hayırlaşılık, makinelerge kişi vatanlarga, doğan yerge yerden bir tüp popülaştırır. Biz anımla söyleştiğinde bugün günde bizden Kongres yanından zor işleşlerine biz bu yıl Şirat'ta şuraşını ötküremiz. 16 Mart'ta avul işmekerlerin biz jiyamiz. Resey ko'lamida kim Tatarlar avuldaşlar bo'lib işmeker bo'lishlar, biz alarını Tataristonga jiyamiz. O'zimizning standartlarda ko'rsatamiz. Prezident bilan uchrashuv bo'la, qo'yroqda yordam etamiz, bir-birini uchrashtiramiz. Vertikaldagina prezidentlar bo'yicha alarga mumkinlik beramiz. Ham biz aytamiz endi. Agarda biz
imamlar yakından da itemiz indi. Meşitler tüzüyoruz, medreseler tüzüyoruz, kitaplar yazıyoruz. İçtimaiyattan da biz itemiz. Eğer de siz özünüzün tabışınızın bir ülüşün, millet için olasınız iken, bu hakkında bizim için bir zor rahmet hem usur. Andi kişiler bizden kup. Andi kup kitaplar alırlar, klaslarda remote ediyorlar, oramlara isimler verirler, heykeller koyarlar, müzeler açarlar. Bütün meseleler. Tatar halkına o her vaktada sifat bulgan. Sifat bulgan. Min bultur noyabrda buldum Ekaterinburg'da Agafurlar bütün Rusya ko'lamida, dünya ko'lamida loyiqli Tatar şairleri ko'pmi medreseler, maktablar, barnislar, bütün narsalarni solib, shulay rag'batlanib ko'tarilganlar turmush shunday mumkinlik bergan, hamma rahmatli bo'lib bo'lishlari kerak. Bo'lisha biluv Tatarlar uchun büyük muhim har vaqtada. Mana bizning izgi bo'lgan jilimiz deymizmi, siyash deymizmi, bizning birinchi prezidentimiz Bekir Sharipov o'sha fond возрождения, yangi fondi bo'yicha ko'pmi bizning xalqimiz, adib boboylarmi, ishchilarmi, ishmakarlarmi, bolalarmi, bizning lider Tataristonda bola tug'ishdan bolaga isim qo'ygan vaqtda o'sha yangi fondini o'qsha to'lab, mana shu aytib bo'lganlarni ko'tardik, ham bu bizga sof Bunga yo'qotilgan, ishletilgan aybi. Tatar bilim beru uyushmalari deb aytamiz endi, ularni ochtiruv, tatar tili ham madaniyat o'qituvchilarga yordam etuvga ustunlik beru haqdan da bu bizga kerak. Bor. Biz mana eng birinchi audit yasab, bilirga tegish, biz qo'yda tub, biz bunda qo'y bir vaqtlarda vrach bo'lgan tegish. Mana biz birajir og'rigan vaqtda vrachga boramiz, vrach eng birinchi durust diagnoz qo'ygandan so'ng mana seni tirilta boshlaydi. Bizga diagnoz kerak. Mana har bir ovulda, har bir rayonda, har bir shaharda biz bilirga tegish, masalan, отчетность bo'yicha bor ekan bizning 10 tatar bolalar bog'chalarida biz boshda borib, ko'rib, onlarga tegishimiz vaqtdan da bu tatar bolalar bog'chasi. Bunda yordamchilar da, tarbiyachilar da, tatarlar da, barcha tatarcha сөйләшә, o'quv, yozuv, сөйләшү, җырлау, бию, kiyim, ашау, bütün narsa tatarcha, biz mana tatarcha aytamiz. Agar da aniq xatli yo'q ekan, biz o'zimizni oldamasga qo'yishimiz. Bu bizning uchun büyük muhim. Avul, shahar, mahalla bayramlari uzdiru, shaxsiy muzeylar, kitobxonalar, aleylar bo'ldirgan masjidlar, klublar tuzilgan moddiy yordam ko'rsatadi. Bu biz bu haqda aytdik, qonun aytamiz endi 13-chi. Mag'arif. Biz Lenin baba shunga aytgan, o'qirlar deb shunga ko'ra Mag'arif turida generatsiya shag'aloqlari deganda milliy tarbiya sistemalari, oila, bolalar bog'chasi, bilim beruv uyushmalari. Mana qarangizlar. Biz tirishamiz, eng birinchi tatar kishisi ham oila deb yoziladi. Agarda oilada tatarcha сөйләшү, fikr yurituv, anglashuv bo'lmasa, biz nechikgina aytib o'zimizning bolalar bog'chasini delegatirib, tirishib tatar yasasak, biz borib chiqa olmaymiz. Mana o'z vaqtida biz avlolari bizga mening avlda Shawla shahridan Jeki Kanikulga bolalarni qaytarib tashlayotganlari, tatarcha bilmayotganlari, biz ularni 2 oy ichida tatarga aylantirib, Shimeshi tatarga aylantirib, shaharga qaytib ketib Hozir bolalarni qaytarib, ular bizning abilarni o'shaga aylantirib ketadilar. Lekin shunga ko'ra u sistema ishlaydi. Shunga ko'ra mana abi bobolar avval tomosha sistema ishlaydi. 30-40 yillik ishlaydi. Hozir ishlaydi. Shunga ko'ra avval qaytib tatarcha o'rgansam u bo'lmaydi. Shunga ko'ra oila avvalda turadi, rayonda, shahardan shundan boshlanadi. Ketganda mana aytadilar, oila deganda eng birinchi bitinda oila shu sen o'z millatingni yaratib kishisini ignasini kuyga chiqasanmi? Nikoh bo'ladimi, aka-akalaring bo'ladimi, ruxsat bormi, milliy yog'inlarni ishi, shu to'ylarni ishi o'tib, bola tug'ilganda nega ism qo'yamiz, narsaga boramiz, almashoqatamiz, dabiy to'yina butun narsa mana shulay oilada din bilan, urf-odatlar bilan birga olib borganda bizlarni yenglikda, yengashakmizda ham umid bilan bo'lamiz. Milliy kadrlarni maqsadchan azirlab, ansiz bo'lmaydi. Oila ko'pligini o'zi tirishsa da,
Әгәр дә балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, югары белемнәрдә безнең профессионал укытучыларыбыз, тәрбиячеләребез эшләмәсә, аның белән бер кая китми. Әгәр дә безнең шагыйрьләребез, композиторларыбыз, җыр язучыларыбыз, җырлаучыларыбыз булмаса, аны видеодан тыңлап утыру бик әйбәт инде, ләкин аны язарга кирәк, халыкка җиткерергә кирәк, мәхәббәтен үзен уятырга кирәк. И академик фән. Без һәр вакытта белемле булдык. Әгәр дә бүген дөнья күләмендә без карасак, күпме безнең академиклар, фән докторлары, бүтәннәр дисәк, алар субханаллах, чөнки алар безнең мәктәп үтеп, шушындый дәрәҗәгә барып җиткәннәр. Адаптация инде. Белем киләчәктә уңыш факторлары, конкурслыкка сәләтлек, эчтүлек, цифрлаштыру. Фактан да без белем биргән вакытта кичәге белән җырак итеп булмый. Әгәр дә без бүген кешене Жигулига йөргә өйрәтәбез икән, иртәгә ул бүтән машина алса, аны белән җырак итәм. Машина инде. Өйрәнеп була, ләкин син вакытны югалтасың. Бүген вакыт иң зур факторларның берсе. Ике генә фактор булуы мөмкин дә, ул кеше һәм вакыт. Берсен дә кайтарып булмый. Ничек кенә булмасын да. Калганнар буенча эшләр була. Шуңа күрә безнең өчен инде иң әйбәтле, менә конкурент дигәндә бүтән нәрсәләр белән без бергә барырга тиешбез. Барлык баскычларында да милли мәгариф системасын үстерү. Баскыч дигәндә без инде балалар бакчасында алабыз, мәктәпләрдә алабыз, төрле мәктәпләрне, төрле институтларны, университетларны, фән академияларын әле картаеп, 3нче яшьлек университетка йөргәндә дә анда да татарча булырга тиеш бүтән нәрсә. Шуңа күрә менә без алар белән әйтәбез. Иң көчле белгечләр һәм читтәге милләттәшләр тәҗрибәсен файдалану. Уку белән генә булмый. Укыган вакытта без һәр вакытта да алга омтылыш бирә торган иң яңа технологияларны кулланырга тиешбез. Менә без әгәр дә кичәгә тайпылып әйтә башлыйбыз икән, аның инде бүген кирәк булмаса, отчетность өчен, акча тудыру өчен безгә кирәк түгел. Шуңа күрә без иртәгә мөмкинлек бирә торган шундый белгечләр, шундый фәннәр, шундый китаплар, шундый интернет возможностьларын табып, без иртәгә турында. Без бүген әкренләп барганда җитешә алмыйбыз. Без бүген бәлкем җигеп барырга тиешбез. Туктасак, үндек дигән сүз. Шуңа күрә җыю гына бару җитми. Бүген бәлкем йөгереп тә барырга кирәк, иртәгә чыгып калмас өчен. Тотрыклы үсеш. Гыйлемнең эксперименталь булдыру, халыкара мәйданда танылу, милли югары белем һәм академик фәннәр. Менә без алар турында әйтәбез инде, эксперименталь булсынмы, танылу булсынмы, без Татарстанда түгел, Татарстан төп урын булса да, без бүтән якка горизонталь буенча, вертикаль ягында эшләргә тиешбез, безне белергә тиешләр, безне аңларга тиешләр, безгә ярдәм итәргә тиешләр, без бер-без белән һәм без алга барырга тиешбез. Һәм инде милли югары белем һәм академик фән дигәндә без татар халкы буларак, бөек халык буларак, авыл халык буларак без үзебез дә анда лаеклы урын алып, үзебезнең шәхесләр элита белән горурланып яшәп, андыйлар безнең күп, бөтен җирләрдә күп. Шуңа күрә алар белән горурланып яшәп, халкыбызга, кешегә күрсәтеп, үрнәк итеп әйтергә һәм яшәргә була. Авылларга кайтабыз, районнарга барабыз, мәктәпләргә барабыз. Һәрберебезнең әгәр дә бүгенге көндә ясалар, кемнәр бишлегә укый, һәрбер язганнар. Бу мәктәпне үз вакытында менә шундый кешебез бетереп, кем глава булган, кем генерал булган, кем белемче булган, кем динче булган, һәрберебез язабыз, чөнки бу мәктәп, бу авыл өчен үзенчә горурлык. Андыйлар күбрәк була башласа, без әйтәбез, бу авылда чишмә суын карарга кирәк, чөнки ниндидер фактор бар, рас инде кешеләр туа икән дип. Бу безнең өчен инде зур шатлык була. Мәгариф, белем һәм фән дигәндә инде иң чараларның берсе. Татар балалар бакчалары, башлангыч мәктәпләр, лицей, гимназия саннарын арттыру, алар безнең бар, әйттем инде, арттыру турында әйтәбез. Арттырып була бүгенге көндә, әгәр дә әти-әни теләсә. Теләү, шуңа күрә гаилә кирәк. Әгәр дә әти-әни төрле милләтле булса, сайлап утыраларны биргәнме, биргәнмәскәме, татар итеп әйтергәме, татар итеп әйтмәскәме. Әгәр дә ике татар баласы өйрәнеп шәһәргә чыгып, телен онта дип инде урысча сөйләшеп утыра икән, без әйләндек шәһәр кешесенә дип,
балаға қайда кіртіп мекенде мына біздің бүтін проблемалар дейді. Чөнки бұл һәр гаиләдән тора. Әти, әни, фариза яза. Бүгінгі күнде Татарстан күләмендә 69% татар гаиләләре үз балаларын татарча укытырга дип фариза яздылар. 31% yazmadılar. Bir uyluylardı verdik, onlar yazmadılar. Bu bizden şu to. Milli Medarif ülkesinde tatbikatla senetli bilim yolu programları alanı bulduğu alıp baru süreçlerinde Tatar dilinde en yukarı derecede orta bilim biri turgan örnek oku yurtlarını bulduğu şu bazıda kadrlarının bilimini tutuyor. Halktan da okutucu andığına mümkünlük veriyor. Şuna göre biz aytamiz, tatar tili o'qituvchilari, bütün fanlar bo'yicha tatarcha o'qituvchilar bizni bulaga tirish. Biz bolalar bog'chasida da, o'rta maktablarda da, institutlarda da, o'zimizning universitetda o'qitib atirishmiz, lekin bizni bulaga tirish. Ba'zi maktab, ular har vaqtda azarlanadilar, qo'ytalar, kiylalar, kitalar, ham bu Tatariston ishini tugul, bizning hali Tatariston boshqa ko'pgina tatarlar yashaydigan ülkelerde bolalar bog'chamiz bor, subhanalloh, maktablarimiz bor. Biz alar işinde işleyimiz hem birden bularız. Şu anda bu ürünler olarak değil, biz onun üstünden işleyimiz. İltegen bir de saat 9'da sevişen olur. Misilini yapalım. Hüneri mekteplerde hem yukarı okullarında Tatar tökümleri başlıyor. Bir mühim, bir kere Tatar Üniversitesi uyuşturur. Bugün günde bizim 75 student okuyunda biz alanı özümüzün yaptan başı civardık. Lekin akreditatsiya sertifikatsiyalar bo'lmasdan ovoz to'ldirib ayta olmaymiz hali, lekin biz uni oshib ko'rsatib birga g'ururlanib unda o'qiymiz. 16-chi millatdoshlarimizga tuyg'an tilni bilishning muhimligini anglatuv. Noyabrda ishlashuv vaqtida bizning bir yetakchimiz keldi de tribuna chiqdi da, "Isamisiz, assalomu alaykum" dedi de, zalda qolgan kishilar tatarcha bilmay, shunga ko'ra urushga ko'sham degani, bizning prezidentimiz aytdi, "Anglaylar" dedi. Ayda tatarcha so'rashdi. Aytdi, "Bu ketdi, o'qiy boshlaydi." So'zini aytdi. Shunga ko'ra, mana necha ketib biz o'zimizga yetakchimiz bo'ladi, o'zimiz bo'lamiz, mana necha ketib muhimligini anlatır. Tatar tili. Çünkü biz aytamiz, agar sen Qozog'istonda, O'zbekistonda bo'lgan joylarda bo'lganda Tatar tilida ko'pgina yaqin bilimlar bor. Yengillik beradi. Kishiga har vaqtda 1, 2, 3 kuni til kerak tugul, 2 kuni 3-4 bo'larga turish. Bu boshni ishlatadi. G'ururlik tug'diradi. Bu'nni olib boradi. Shunga ko'ra biz avlodlarga tegishimiz bugun butun barcha ol bitirishinde. Bugun uchun Urus xalqi shunda, Norva shunda, Shuvash shunda, Britanlar shunda uzur qo'rqinish bora. 1 yildanmi, 10 yildanmi, 50 yildanmi, 100 yildanmi, agarda biz UNESCO programmasini qarasak, anda kuniga bir necha til yo'qoladi. Biz yo'qolib turiblar, o'ylamaymiz. Biz saqlov turiblar, biz olg'a borib ustirib turiblar. Shunga ko'ra anaqa bitirib, o'zingiz anglab, o'zimizning oilada, yaqinlarimizda, qo'shnilarimizda anglab qolib qolmoqda. Dünyanın en oldingi milliy vakillari orasida o'rin olgan Tatar elitasi nazarlari aniqlanmoqda. Tarixiy madaniy merosni o'rganib ham populashtiruv, o'rtak tarixiy madaniy karkasini bo'ldiruv. Shunga ko'ra biz ana bo'yicha ko'p ishlar ishlansa, tarixiy yoqdan va meros yog'idan bizani to'xtatmasqa, o'zimizning bilimchilar, arxeologlar bütün narsalar bo'yicha o'qiladi. Mana biz даже bo'ltir o'zimizning kongressda Tuğan Jir degan jurnalni ochdik. Bizning bek zo'r taniqli shaxsimiz Damir Abay ham anim bilan yaqinda bo'lgan kishilar ishlaydilar. Dunyo ko'lamida biz necha ketib, mana o'zimizning tarixiy yoqdan, etno, kultura, bütün yoqlardan etib, ko'rsatib, topib, yozib, xalqqa yetkazib turibdi. Respublikadagi barliq grant konkurslarda qatnashish qarashdan 2 davlat tilida ishlaydi. Bugün günde bizning Tataristan'da men ay sayını o'tkaram. Eng zo'r so'rovlarning birisi bizning Tataristan'da zakonimiz var. 2 davlat tili turibdi. O'ris ham tatar tili turibdi. Anda bütün narsa yozilgan. Shunga ko'ra aning ishida monitoring qilib kontrol tutamiz. Shunga ko'ra biz aytamiz, bütün grantlar Tataristan'da 2 tilda bo'ladi. Tatarcha ham ruscha bo'ladi.
16. Medeniyet. Biz aytamiz tag'in 3 kitob bo'yicha oila, bayramlar, diyorlar, ruh ham iman. Tag'in boshlaymiz oiladan, generatsiya chaqaloqlari bo'yicha shunga ko'ra mana biz aytamiz Tatar xalqi deganda Sabantoy, hattan da aytib chiqarib bitirmay, Sabantoy Tatar xalqi uchun Sabantoydan ko'proq bu. Tatar xalqi bir vaqtda da o'z bayramini bitirmagan. Yılına birine bergen bo'lgan Sabantoy. Şu avulga Sabantoyga qaytganlar borsa-da, tuğanlarda, sabaqtaşlarda, ko'rshillarda butunsa qaytib, uchrashib bir yilga sendeysen, hallarini eshitib, bolalarım, aniqlarim, akillarim, alilarim qo'ydashsin. Vortiyadami, Olimpiadami, Kaliningradami, avulda bir uchrashuv, zo'r bayram bo'lgan. Biyganlar, shoqlanganlar, qo'noqqa yurganlar, jillar-jillarganlar. Buni hozir aytasiz ekan Sabantoy vaqtida bo'lak jiyu bo'lgan deb. Qo'yber ülkelerde avullarda saqlanib qolgan, qo'yberlarda u yo'q. Biz chiqargan haroqatda havo ko'tarib, garmonlar bilan avul bo'yicha jillar o'tirgan har bir kishi o'zining bo'lagi, kim ko'kay tovuq ko'kay beradigan, kim savun beradigan, kim yo'q beradigan, kim material beradigan. Shu vaqtda avulga tushgan yosh kelinlar shigib yosh kelin silgisi beradiganlar. O zo'r statusni Sabantoyda chiqib aytadiganlar. Bizning avulda shu betilligimiz bor. Sabantoyga buna qarag'izdan milliy motor bo'lib, qoritirganlar sürgüsüne motor shigilsa, o usta ekan bu oilaga baxtli oilani. Bularga bo'lsa endi aytadiganlar. Aytmasalar ishlamay turganlar. Shunga ko'ra buna u qilib aytadiganlar. Ruh ham iman. Iman deganda biz ko'pgina yo'llarni bilamiz. Shunga ko'ra aldash chiqish yasovchi yetakchi Islomni turmaydi. Adaptatsiya. Xalq madaniyati negizida zamoncha yuqori madaniyat formalarini o'sishtirib, Tatar madaniyatini tanitishi birdan maydonlar uyushtirib, Tatar kun ko'rish ham odatlaridan diniy amaliyot bilan bog'lab. Shunga ko'ra bu madaniyat deganda u bizning madaniyat ministrlari tugul, u bizning kundalik turmush. Ministrlar o'z yag'ini ishlarga tegishlar, yozuvchilar, shoirlar, ijodchilar, rassomlar, butunisi o'z turlari bilan tegish, bizning xalqimiz bor. Biz o'zimiz saqlab qolamiz. Shunga ko'ra Şigu deysin, jurnal deysin, folklor bolalar bayramlarimiz mana shular aytadi. Zalda o'tirgan yoqda xonim bizning motorida qofat kiyib o'tiradilar, bu bizni тоже bir talablarimiz. Kimdir olib chiqmagan, Alloh salom etimiz bor. Tatar o'sish. Tatar dunyosida birdan ruhiy ham madaniy keraklik bo'ldi. Tatar madaniyati kommunistlarning birinchi olarak xalqaro maydonga chiqardi. Mana Bulduru deganda qo'ygalarimiz aytilgan mumkin, u bizda bor edi. Shunga ko'ra bulduru, o'sishtiruv, to'plashtiruv, olg'a boruvlar bir qaraganda o'rtaga har vaqt aytilgan so'zlar edi. Lekin biz aytamiz endi planlarga qo'shishdan biz uni konkret etib, anlatib, har bir jumlani ish vaqtida etib, uni ko'rsatishimiz. Ikkinchisi madaniyat bilan eng yo'l choralari to'g'risida aytamiz. Tatar tilining qo'moshin darajasini kengaytirish. Mana nishib etib biz tatarlar olarak avuz o'tirib, avuldan, shahardan, avtobusdan, trolleybusdan, o'tgan yerdan biz сөйләшә olamiz. Kengaytirish mumkinliklari bor. O'zimizdan boshqa. Tugan tillerin o'zlashtirilmagan ishlarga tarixiy madaniy meros bilan terin tanishuv uchun shartlar tuzildi. Klassik san'at ülkesindagi yashovchi milliy kadrlarni Tataristonda qo'llanuvni ta'min etishga simfonik muzika, opera, balet, vokal instrumentlarni butun yasagan. Rossiya Federatsiyasida ham chet ellarda doimiy charalar o'tkazish ham aralashuv mumkinliklarini tug'dirib, ko'rnekli universitetlardagi turkiy tatarlarning tarixiy ham madaniyatini bildiruv, shahar madaniyatini o'stiruv, milliy she'riyat, drama, proza, rasm san'ati, kino, opera, balet, arxitektura ham boshqalarni qo'yib zamoncha tatar muzikasi festivallari, rasm san'atlari ko'rgazmalari ham boshqalarni uyushtiruv, milliy muhit bildiruv, vizual atributika, milliy bezaklar, tatar muzikasi, o'yin qurollarini propaganda Tübekli yürüyünü, medeni, tarihi heykellerini tergizdir, Tatar şahslarını belgeleştirir. Şuna göre biz bunlarla etkende hem sonra bizden ilgiledik. Bunun takdim etmişler Tatar halkının milli uzanın dini institutlar yerden bilen nığıtı,
бергәлә бабай, әти, бала дин йортларына бару традицияларын кертү, аларда китапханәләр, уку һәм укыту курслары, җәйге лагерьләр һәм башкалар оештыру, изге булган җыены мәйданын файдалану, татар телен һәм гадәтләрен дини гамәлият белән бәйләү, татарлар яшәгән барлык төбәкләрдә дә вагызларны татар телендә уку. Шуңа күрә без монда инде дин ягында әйтәбез, күп кенә әйтелгән чаралар монда тудырылган, алар баралар, ләкин безнең шушы агачларның тамырларын җибәреп, безгә урман ясарга кирәк. Бөтен якларда. Эчке туризмда бик ефәк юлы, Алтын Урда, Төрки татар дәүләтләре кебек брендлар формалаштыру, Россия Федерациясе һәм дөнья күләмендә татар халкы истәлек һәйкәлләренең тупламасын булдыру, татарлар тупланып яши торган төбәкләрдә авыллар, шәһәрләр тарихында кагылышлы музей мәдәниятчылары булдыру, тарихи урыннарны саклау. Шуңа күрә менә бу мәдәният чаралары дигәндә монда гаилә дә бар, өлкә дә бар, оешма да бар, дәүләт дә бар, бөтен булган дәүләт институтлары да бар, андый мөмкинлекләр булачак, ләкин музей ясарга була, халык киләме? Дөрес ясалганмы? Халыкка кызыксыну тудырамы? Без карап таулыйбыз, менә ясап бирәбез, киләдә бер кайда китмәсләр дип, килмиләр, кызык түгел, урыны яхшы түгел. Менә безнең әле мондагы дигәндә дә Сабан туй урыннары да дигәндә. Кайбер җирдә шундый матур итеп Сабан туй урыннары ясыйлар, халык килми, уңайлы түгел. Җилгә каршыга барабыз, читтән ул еракмы? Кайбер җирдә куялар, шәһәрдән дә ерак түгел. Булай халык агылганда. Менә нәрсәдер бар. Менә башка психикалык карыйсы бар, матур урыннар тапсырды. Шуңа күрә андыйлар да булырга мөмкин. Шуңа күрә менә бу яктан да бөтен нәрсәсендә карарга кирәк. Әгәр дә без уйлыйбыз икән, халкыбыз өчен дәүләт ягыннан финанс чыгардык та, халык тизлек басыр дип уйласа, ул ялгыш булуы мөмкин. Шуңа күрә белергә кирәк халык фикерендә. Мәгълүмати мөхит дигәндә инде без әйтәбез, генерация чыганаклары, матбугат органнары, цифрлы тирәлек һәм нәшрият эше, адаптация дигәндә татар дөньясын заманча мәгълүмат кырына якынлаштыру һәм тотрыклы үсеш инде полилингваль, мәгълүмати, цифрлы мөхит булдыру. Без әйтәбез, еллар буенча 20-30 еллар, аларның һәрберсе эшләнеп бара, ләкин әле нык нигездә түгел. Шуңа күрә безнең инде төп мөнәсәбәт менә шу үзебезнең планнар аша моны тормышка ашыру. Менә юл картасы дип әйткәндә инде бу татар журналистларын әзерләү һәм тәрбияләү системаларын булдыру. Менә без бер караганда бик шатбыз. Менә бүген безнең монда 17 мәгълүмат буенча эшләүче татар шәхсе катнаша. Төрле изданиялар монда Конгресста да бар, Реаль вакытта бар, Известия да бар, Ватаным Татарстан, ТНВ, Татар информ бар, интернет-портал Казанфис бар, Бизнес онлайн бар, ТНВ хәбәрләре. Безнең журналистлар СМИ дип әйтәм, ул безнең группа. Без менә монда җыелдык 300 кеше. Менә бу экраннар аша, газетлар аша, интернет аша безнең миллионлап укыйлар. Шуңа күрә без үзебезнең журналистларны әзерләп, алар аша үзебезнең тормышны халыкка, бөтен кешегә күрсәтергә тиешбез. Аны эшләмәсәк, сарафан радиосы белән рәкәт булмый. Бала туганнан аның үзлексез озата барлык татарча мультипликацион фильмнар, балалар өчен фильмнар әзерләп. Монда мультипликация дигәндә без балалар өчен әйттек, чөнки бала тугаштан иң беренче хәзер инде аларга iPhone бирәбез. Күпме әниләрне карама, баласына 1 яшь кычкыра башласа, электrik соски бирә торганнары, күтәрә торганнары, телефонны бирәләр, шул бала телефонын туктыйлар, шуның белән ята, компьютерга кирәк бер шартлар. Айрым булмый тормышына барам инде, ишебез инде. Шуңа күрә алай булгачтан әтиәни биреп, үзенә ләззәт тапса, biz аңа әти бирмә дип әйтәбез. Тыңларым ул безне. Безнең мөмкинлек бар, аның телефона татар приложение аса, җыр бирергә, әкият бирергә, мультик бирергә, бүтән дөньяларны караганда капкана кушып куйган татарча. Бала уже татарча белеп алган сөйләшә, әннә дип әйтергә өйрәнә. Шуңа күрә менә аларны карарга кирәк. Татар телендә тәрҗемә системасын булдыру. Бүген
saf Tatarcha сөйләшү бик авыр, чөнки яңа сүзләр көннән-көн килеп чыга. Шуңа күрә без татарлар буларак үзебезнең фәннәр академия, үзебезнең галимнәр аша, үзебезнең Tatarcha сөйләшә торган тәрҗемә ясап, аны халыкка җиткерергә тиешбез. Элекләре безнең бар, бүген килеп чыкты, менә полилингвал дип әйттек. Ул универсаль опять безнең сүз күрәләрме? Почта аша килгәнме, поезд аша килгән балалар тоже безнең сүзне. Шуңа күрә без аңа бергә татар халкының андый сүзе бармы? Полилингвал дигәндә күп телле бит инде. Әгәр дә без күп телле дип әйтсәк, туры киләме ул? Туры килми полилингвал. Ул бүтән составын әйтәме, яки үз ягын әйтәме. Шуңа күрә сүз килеп чыгу белән безнең специалистлар аны әйтергә тиеш. Без моны татарча шулай дип әйттек, һәм шулай дип әйтәбез дип халыкка таратып әйтәбез. Бу чагында телгә кереп кала. Телевидение, радионы татарча тәүлек дәвамында туктаусыз эшләп торулары. Андый мөмкинлекләр бүген бар. Ул ТНВ планетада безнең каналларда менә шаян телевидениесе балалар өчен чыгарып аны күрсәтәбез инде. 24 saat күрсәтергә, чөнки без бу яшиктан күп еллар китә алмаячакбыз һәм бөтен информация шушы без телевизор экранынан карап алачакбыз. Интернет дигәндә инде ул гел кирпиттер инде шунда яшисен калабыз. Татарларның килеп чыгышы, тарихы, татар этномәдәни төркемнәре хакында мультимедиа контентлары биргәндә üç türlü diye yazılan tizgine düzeltip koyganlar. Мәгълүматларны җиткерүне җайга салу, татар тарихи мәдәниятте бүген исә караган төрле форматтагы фильмнар эшләү, активлаштыру, интернет һәм социаль челтәрләрдә милли юнәлештә эшчәнлекне активлаштыру. Менә мин әйткәннәр, алар безнең монда программага юнәлештән программа эшләү итеп күрсәтәбез инде. Тагын biz bunu hiç durmuş başlarız. Biz hadi indi bana şuna varıp gittik. Bize gittik, iskiz deyip, küp vaxtlarını alamız. Kim için bu? Tatar kişisi için. Tatar kişisi var, yaşta, olmalı da, bilimli de, bilimi ez bulganı da. İslam'da oturuşu da, Pravoslavya'da, ateistlarda. Tatarca motor edip, söyleşip, fikir yürütüp, Yazda okuy bilgenler, kimdir eyte benim isimime kaldı, ipi tuzdan başka söz eyte almayın. O bar tatar kişi için, şuna göre biz eytemiz birleştirip, biz birge vararız hem bunu bizge turmuşka aşırı için, işit biz bunu kullanamız degen turmuşka aşırı yollar eyteriz. Tüp dokümentler asla sizge eyttim, hani şu bugün günden başlayıp, 30. Ağustos'ta her bir tatar kişisine varıp, andan tertip alıp, şirkten alıp, bütün eser alıp, biz bunu araslarga hem özümüzün kolumuzda alıp turmuş başlamak tiyişmiz. Onun negizinde yol kartısı hazırlanıp, bugün onlar için biz stratejiler yasadık yol kartısında. Eğer de yol kartısında söylemeyen olsam, biz indi 40 minutlık benim çalışımı bitirgelik. Lakin siz kullarınızı kurtarıp sorabilirsiniz. Mektep turunda işitmelik, vallahi mektep turunda işitmelik, üniversite turunda işitmelik, bular turunda işitmelik fayda oldu. Ben çıkıp yamadan anlatırga tiyişidim. Şuna göre benimse bu umaylı forma girip çıktı, kişiye varıp çıkırışı. Tataristan'da hem cevablı işmalarda, şu hissetten municipal bölümlerde finans çıkartlarına gösterilgen iş planları buldu. Ben ettim, bizden bu stratejinin turmuşlaşması için birinciden hükümetimiz var. Municipal bölümlerle biz vlastimizde indi. İkinciden bizden mitsanatlar var. Özlerinin bir iliş tanışların Tatar halkın algal varlığı için yerden kulu sözüp alıp varışlar var. Hem şəxslər var, üzümüz var. Şuna göre biz alanı olup, alıp, her bir kerekelerine sunum yazıp, anı turmuşka başlamak tiyişimiz. Россия hem şit illerde devleti, medeni hem içtimai işmaları bilen işlev olanların buldu. Alar bizden var, lakin bu strateji bulgaçtan biz eyderiz her bir Tatarstan'da. Mesela aşağıda bizim vakit eydeyken siz strateji kabul etkeçten, aşağı kuramında biz de aşağı şimdi xos strateji kabul ederiz deyse, biz ama rahmet sözünü ederiz. Eğer de Sakhalin'de ederlerken, bizim Sakhalin'de ikinci mentalitet, halkımız şuna göre biz Sakhalin'de yaşayan Tatarların algı stratejisini yapıyoruz deyse, bizim tüm stratejimiz var. Şundaki elementlerini alıp,
үзләренең булган мөмкинлекләрен кушып, үз стратегияларын кабул итеп, тормышка ашырга андый мөмкинлек булган һәм без аны булдырабыз. Һәм тәмам дип әйтергә була, менә безнең сайтта үзебезнең күбегез беләбез. Бөтен дөнья татар конгрессын ачабыз да, безнең сайт ачыла, без анда күптән инде кабул ясадык. Bütün bulgan təqdimlərini biz şunda qoyub barabız. Həm mənə bugünkü alıb barı birinci şuraşı da bu Alrayın rejimdə, həm mənə bu bizning prezentasiya eskiz indi saytda qoyuldu. Biz onu yasayımız tatar dilində hazır qoyduk. Biz onu orus dilinə köçürüb orus dilində qoyarız. Biz onu İngiliz dilində qoyarız həm Latin bilen onu koyarız. Bütün halkta anlap kırılır mümkün olsun deyip, hem telefonlar olganda elektron adresler var, hem biz aytamiz indi, biz bugungi kunda prezentatsiya bilan ko'radik, hem bu vaqtda Doniya Fatih'in aytgan tegishli bo'ldi, rahmat millatga deb, shunga ham qo'shamiz. Mikrofonu bildirdim İskender Efendi'ye, Elazığ'da obrazlar Fener Akademiyası'nda ensiklopediya hem mütebakkeri üstü İnstitutu direktörü. Sizde 7 minut kadar katılıyor. Proszę was. Hürmetli cemaat, ben bugün Vasilya için şimdi yapımını yasaran çalışın iktibarına taraf oturdum. Zor iktibarına taraf oturdum. Dokunlarla oturdum. Hatta bizimce birinci tapır işitken şekilde oturdum mesela. Gerçi sonuçta iki şartlarda biz de türlü kengeşmelerde bu strateji turda fikir de oluştu. Çok meselelerini işittik, çok meselelerini fikir. Bahaslaştık da ümit hislerine oturdum. Çünkü şundan da bir ciddi moment kişilerimiz. Bir cevaplı moment kişilerimiz. Biz halkımızda milli üssüş stratejisini takdim ettiğini başlayıp jiberemiz bugün. Hem benim hazır şahsi momentlerden başlasın ki. Basit Beyaz bugün ayıttı, zamanında şehir balası avulga aytıp Tatarca öğrenmeydi bir-iki ay içinde değil. Bugünkü günde Tatar balası avulga aytıp eli balasını pırtızdırıp Rusça söyleştirdi. Yani ne çuşu kuruluşunun cimişi. Ben 65. yılda mektebe gittim. Rus mektebine o vakitte Kazan'da Tatar mektepleri yok. Kazan'da doğan kişi bineyim. Mektepte bir saat Tatar dili dersi bulunmadı. Şulayda ben yıl sayın kanikul vaktinde avulga kayta idimde ebi babalar bilen aralaşıp, tuğanlar bilen aralaşıp, Tatar mühitine şumup, Tatar dilini kamilleştire idimde rahatlanıp yamadan kanikulda şehirde kayta idim. Benim şehirde iki kızım tuğdu. Kızlar Tatarca terbiyelendiler. Onuklarım var hazır. Hem hazır bir şunsun kuran, hazırki günde şehirde Tatarca, balanın Tatarca terbiyeli okuyunlaştı. İlk şuralarına kararlı. Bunda avuluna tugul, bunda umum situasyonda ister Türkiye. Globalleşu afeti. Hazır mesela benim kızlar böyle oğlu koydaydı. Balaların, onukların mesela oğlu koysam, anda Allah Tatarca İran koydular mıken diye şekillenem. Çünkü Münizm Tatar avullarına koydum, Tatar avullarında da yaşına balalar üzere Rusça aralaşıp oynayıp yürüyor. Gaceplenip koydular. Şuna göre ben bunda ayıttım bitinde dostlarına oturdum deyip şunsuna iktibar etem, sizin iktibarınızda yöneltiren şunlar seke. Biz menimce en gerekli, en ağır vakitte bu meseleleri kotardık. Bu bir dürüst. Tatarstan'ın 100 yılı yakınlaşan vakitte biz yamadan özümüzün geleceğiyiz, özümüzün barlığımız torunda oynanamız. Hem anı sakla, Tatar milletin, Tatar medeniyatın, Tatar müfitini sakla yollarını izler torunda oynanamız. Bu bir ehemmiyetli kuruluş. Hemen tarihçi olarak, ben şunlar bunda tarih kadar göz salmışa boldura almayayım. Cemaat bizim halkımızın tarihi vay ekenliğinin varsa bir yaxşı biləsiz.
Татар халкының тарихында данлыклы дәүләтләр дә булганлыгын беләсез. Авыр чаклар, катлаулы чаклар булганлыгын да беләсез. Ләкин татар халкы беркайчан да үзен югалтмаган, һәр вакытта да yerleşken şu turmuş şartlarına, avut turmuş şartlarına yaraklaşkan, uz yolu tabarga tırışkan, üzlegen saklarga tırışkan, hem saklap kalgan. Anın nidi ko'tarilish chorlarında bo'lganligini esga tushirib kerak. Mana siz bigrak da bunda esga tushira olasiz 20-yuz bosh voqealarni. Nindigina zo'r shaxslar, siz qarab distelagan yozuvchi, distelagan fikr egasi, olimlar, din bilgichlari, tatar gazeta jurnallari chiqa boshlaydi. Butun yerda tatarlarni jabirlik o'qiy. Teatr barliqqa keladi, muzikal san'at, siyosiy firqalar barliqqa keladi. G'ajab ko'tarilish tatar insonsi chiqadi. Bizga kerak. Qaraq 17-20 yillar voqealarini, revolyutsiya chog'i, съездlar, o'qituvchilar, shogirdlar, xotin-qizlar ko'tariladi. Nindigina fikrlar yo'q, nindigina bahslar yo'q. Lekin tatar xalq o'zini kelishadi to'g'ri oldi. Nihoyat 1920-yilda Tatarston Respublikasi barliqqa keladi. Ana taklif qilingan bu proyektni yetishtirishlarni ko'rib, lekin bizning davlatchilikning yangi shartlarda barliqqa keluvi ham tatar xalqining tag'in bir o'sish bosqichi deb bayalaymiz. Mana hozir biz shu tarixga ko'z solib, hech cheksiz ibrat olishga tiyilish. Mana tarix u tajriba deb aytamiz. Biz bugun ulgur millatni, biz bo'lgan millatni, biz bugun g'urur millatni, biz tarixga ko'z solib, shu tajribani parlab, kelajakka nechta qora olamiz. Hamda menimcha bugungi kunda biz strategiya turida so'z olib boramiz ekan, hech cheksiz biz mana shu tarixiy tajribani davom ettiramiz. U strategiya bizning tarixiy tajribamizga, bizning g'ururligimizga, bizning millat bo'lib ulgurganligimizga negizlanadigan tegishli hisoblayman. Bizning tatar xalqi ulgur xalq, bo'lgan xalq, tirish xalq. Shu vaqtda biz bahslashishga yaratamiz. Biz tanqidlarga yaratamiz. Jamoat, biz hozirgi kunda strategiya turida o'ylaymiz ekan, aytamiz bilan bu bizning sifatlarimizni bahslashga yaratuvni, tanqidlarga yaratuvni chetdan qoldirdi. Shu vaqtda biz aytamiz, biz betaraf bo'lmaylik. Mana shu strategiyaning mana bugungi kunda taqdim etilgan Vasil G'azali aytmishki, eskizi har bir bizga borib yetsin edi. Jamoat bilan necha yil endi studentlar bilan universitetda ishlayib, bizning tatar bolalarga qiynab. Ularga so'rovlaringiz bormi deb aytsak, ular savol bermaydi. Aytamiz, bu qiynalishdan o'tib uchrabdi. Aytamiz, mana bu strategiyani har bir kishining ishi deb qabul etdik. Har bir kishi e'tibor bilan qarab chiqsin. Ondan so'ng tirsakni tishlov bilan shug'ullanmayman. Bu mening ish deb qabul etib kerakman. Bu mening ish, bu mening bolalarim, bu mening o'g'lillarim ishini to'g'ri ish deb qabul etib kerak insonlar. Aytamiz, buni e'tibor bilan qarab chiqing. Mana bunday leadership bor ekan. Bu haliga boridik eskiz, boridik negiz, o'ylanma uchun negiz. Aytamiz, birgalashib, shu eskiz turida, negiz turida o'ylanmoqda, kelajak turida burchilib, shu taqdimlarni to'plab birlashibmi, ayrim shaxsan kongressda adreslari berildi, telefonlari bor. Hozir butun narsa turida fikr olishga mumkinlik bor. Jamoat betaraf bo'lmaydi. Birdan bo'lishlar shu strategiyani komillashtirib, butun turaklardan taqdimlarni yig'ib, nihoyat vaqt o'zg'ash o'zimizning kuchli, birdan g'urur millat ekanimizni dalillab ko'rsatib butun dunyoga shu strategiyani qabul qildi. Mana bunda ko'rasiz, nechik yolqinli so'yladi Rasul G'azali. Nindi motor fikrlar aytildimi? U bitna shunday kishilar bu ishni olib borgan vaqtda bizdan da boshqa butun kishilardan javob bo'lar. Aytamiz jamoat, shans berilgan bizga hozirgi kunda. Tatar millatine şans verilgan. Shu shansni ham İskender Efendi o'z vaqtida Rasul G'azali aytgan. Agarda men aytsalar millatim ular, men bugun ularga asar deyman.
Шул вакытта мин урыс теленә шундый зур рәхмәтле, чөнки мин Пушкин, Державин, Толстой араша шундый күп нәрсә белдем дигән. Аның янында турында иптәш әйткән, Расул, син ялгышасыңмы? 2 атка бит 1 елда атланып булмый дигән. Мәтә дөрес әйткәнсең, атланып булмый. Ләкин аларны икесен бергә җигеп тизрәк барырга була дип әйткән. Шуңа күрә без әйтәбез, без Рәсәйдә яшибез, урыс теле бар, татар теле бар. Менә шу 2 атны бергә җигеп biz alga barga tiyishimiz. Hem mana men hozir so'zni İlyas Efendiga berasım kela. İlyas Hazratga u bizning islom dinini qabul etgan 1000 yillik ismidagi Qozon Mevali musulmon madrasasi rektori. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli konuklar, Açıklar halkı, sizlerin her başlarınızla Allah'ın ulu selamı ve selamınızı bile eyyemine şu şehirlikte, Ukay yılında, Şuklay Matlık'ı karşı algan için sizge paytan vaktinizde de emanet edip etken selamlarını belirtirim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Her başlarınızla yükseydi. Elbette vakit bir kısa, bunda dua kalsakına da hayırlılar kıladı bugün. Şimdi bir vakitken bir memuzun kubten cennetinde Kurşun için kurşulan diyen. Şimdi mene biz milli meselege kilgen çağımızda Allah'ın rahmeti eğer de bu dünyada yaşayanda bizden balalarımız değil, konuklarımız Tatar tilinde söylese bu dünyada biz bir zor işleyen deyip bizi bizde sanar idi. Şimdi bizden Tatar halkı bir kup ağırlıklar kurdu. Başlarında, yalanlaşında, şu milli mesele boyunca olsun, dini mesele boyunca olsun, lakin de öz vaktinde bizden abi babalarımız yürek bağırlarından çıkıp, onlar jılı kan sarkıtıp dua kıldılar. Bizden balalarımız şuşunday ağırlıklarını görmesinler idi. Bizden balalarımız şuşunday cafranı çekmesinler idi. Bizden halkımız görmesin idi. Bizden milletimiz ağırlıkta bulmasın idi, dua kıldılar. Mene şularının duaları beraberinde bugün biz hürriyette yaşıyoruz. Erkinlikte, indi Allah'ın rahmeti mene bugün Tatar milletinin üsüşü, diyen strateji yaşuşu meselege kilgende benim yıldızlarım gidi. Mene bunda bir millet bilen dinin birge beylenip varganda, indi mene Rasul Ayaz içinde işten şulay yaltınlanıp din turunda, aile turunda, balalar turunda hem başkalar şu dinge beylendi. Şimdi eytirge gerek. Biz alarını kuttuk, yani bizden bulunga da elekti. 90. yıllar vaktinde dini okularını mümkünçilik vergende de biz balalarımızla payak uyarı bağladık. Biz alarını paçkısı bilen şiddillerge jiberdik. Uylamadık. Alar nersege gitip payak ara çünkü etiyenilerle bilmeyi dinde. Şuluk vakitte paralel revişte bizden ilimizde türlü İslam konularından bulan konularından hem başka okuyutları kırıp bizlerin programları bilen okullar uyuşturgaçtın. Anım uzakta olmadı 90. yılların ortasında etiyeniler bilen balalar arasında problemler gelip çıka başladı. Gadi kişi bilen şuluk vakta namaz okuturgan, okum itiran kişi arasında problemi, cemaatçilik arasında gelgeç biz artka burulup pari başladı. Özümüzün galimlerimiz, din ehilleri, nerse bilen şuurlangan, şuluk vakta Şihabuddin Mercani Hazretleri dünya bilen tanılgan şahıs olarak onun kitapları, onun programları bilen bugün müsükünde bütün illerde okuttalar. Şuluk vakta Galimcan Barudi Hazretleri, Kursabiler, yine bir misalını dikresi ile bütün Türk ili bizim Karabaş Hazretlerinin tecvidi bilen ilim alır. O bir Tatar kişisi şu tecvid bilen Kur'an'ı okurlar, İslam'ı tanırda öğrenirler. Yine şundan sonra bizden galimlerimizin izine gelgenden sonra bizim tarikat ehlileri bulgan ol Muhammed Zaki İslami Kamalovlar, müngleyen şakirtler terbiyelegen, şoluk Zeynullah İşan Rasulullah, onların şakirtleri alarını bulgan, alarının ali devamçıları bu müzikinde Kafkas'ta olsun, Türkiye'de, başka illerde de şoluk işlerini devam etmişler var. Alar bir bütünesi milletini saklav, dinini saklav etmişinde işleyenler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin bugün bana
дәүләтебез безгә үзенең йөзе белән карап ярдәм итә. Шул вакытта бөтен дөнья татар конгрессы, дөнья назараты, инде укыту баскычларын без ясадык. Башлангыч мәдрәсәләребез, урта мәдрәсәләребез, Россия Ислам институты, Казан Ислам университеты, инде безнең Болгар Ислам академиясе, ул бу җиргә Татарстан җире өчен генә түгел, ул дөньяга хәзерләргә тиеш белгечләрне Европага, чөнки татар халкының алып барылган юнәлеше инде үз вакытында Таза Таҗдин хәзрәтләре шундый бер сүзне керткен безгә, традиционный ислам дигән. Менә безнең татар халкы бер кайчанда ислам диненең шәригатенең рамкасыннан чыкмады. Шушындый эшләребез дәвамлы булсын өчен менә мин ислам динен кабул иткән исемдәге мәдрәсә буларак, мин һәрвакытта милләтемә кушканча эшләргә тырышып, biz менә Шихабетдин Мәрҗәнини искә алдык. Аның әйткән сүзе, ул өч кенә сүзне әйтә. Диндә булмаса да ул милли тел, милли ғөрф һәм безнең менә телебезгә багышланган шушы кием турында әйтә. Biz телне туганнан алып үлгәнгә хәле алып бармасак, biz гел саташырга булабыз. Менә кием мәсьәләсенә килгәндә дә без мәдрәсәбездә шәкертләребезгә, остазларыбызга шушындый киемнәрне кигертәбез. Инде төрле чаралар булсын, бәйгеләр булсын, ул вагаз буенча, Куранны багышлау буенча, үзебезнең язучылар, әдипләребезне эшләрен өйрәнү буенча без татар бөтенесен татар телендә алып барырга тырышабыз. Шуның өчен инде сүземне кыска тотып, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын, менә бу эшебез дәвамлы булсын иде, монда бөтенебезнең өлеше торсын иде, һәм киләчәктә дә бергә үзенең юлында рөхсәт булса, бер дуга кылып күрсәк иде. إلهي آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب Allah şu başlagan işlerimiz hayırlı olsun idi. Dilegenlerimizge erişsek idi. Milletimizin, dinimizin şu başlagan işlerini devamlı kılıp, özümüzün yetekçilerimizge de hayırlı akıllarını verip, şu işlerimizin ahırını koruya, hem özümüzden kalatırgan miraslarımızın da balalarımızga da her kayıslarına erişip, özünün huzuruna varganda da elhamdülillah deyip aytilgen nasip eylesin idi. Rabbana adina fi dunya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azaben bi rahmetika ve Biz rahmet. Ve bizning proyekt bo'yicha hozir so'zni G'olibjon Ahmadbekga beraman. O bizning talabimiz, tarjimachimiz, Qozon madaniyat xizmatkori, Tatariston yozuvchi birligi a'zosi Jiliyevga onları bizning chiqish yasovchilar bitta, men onlarni e'lon etib tanishib ketganlarni sizga من متشائما Evlilikten bizden Qozon ortadan en dünyada olmuş. Evlilikte hizmet çevirişen bir imanlı, bir tahatlı, hem sizin birazcık min çoğunlukla hizmet ve bu yollar yazını biz boşlar giderek şuşun iyilikli, matur, rağmen şuşun bir yoktu. Hem şuna bilen bir kişi var mı? Uçakçılar gidiyor. Bu yılımız bizim yine. Yola yılımız. O şuşu yürüyüşte zulümçülere bir şetirhan yılımız. Min külümlü kişi, külümlü ne tügül, kişinin külümlü, mene şuşu stratejiyle hıyarlanıp. Birinci sözler şuna başlayıblar, min gazetler Fatoş'a, ben bu meseleye kavulan yazmalarını ekot, tımda, onlar durumda uylanır. Hem ne kişi İzmir'e topluluğa şuşa stratejik hem kumulda şunu şortla kişi. Güçlü, zor, işke selekti. Biz ne işke bile tutluydur var. Mabeli zavaydı tekrar. Matur da kumulda.
Kubu şişlengen, zor şişlengen. Eğer de biz şu stratejini durmuşta olsun, şey gösterip bunun 10%'ine durmuşta olacak da bu indi gazetten de zor bayrak bulunur. Bizim halkımızı saklap kalmıştır. Bunlar Buradan memleketin vatan Tatarstan gazetesine üstüne olup yine bizim okula bakışan yorumladıklarında Vasıl Rablayazı'nın Şuşu strateji meselesinde bilen sözleri bilmekte ilgilendiler. Benim kumulümdeki hislerge Türkiye'de transıyorlar. Anda o kolay giderken 10 milyonluk komanda bulup Tatar kişisi stratejisini tecrübe hem durmuşka aşırı çekiyor. 10 milyonluk komanda bulup Tatar halkı kişisi stratejisini belgelep durmuşka aşırı Tatar kişisi stratejisini tecrübe hem durmuşka aşırı olunca şahsen üç yoğundan ne seçilerek gerektiğini anlasın. Ve bugünkü birinci maksadımız şu. Zide Kutlu Tatar var. Onların her birisinin kumüline yine şu fikir. Yine ulaşım bir dolantı geç şahir Rüzel Muhammed Çin'den. Bu yüzden bir şiirinde misli o şeyini o tekizimden vaktini alıyoruz. O şulaydı. Kim siliyor Tatar bitti diye. Min bir Tatar, minel isendi. Eğer de her bir Tatar kişisine şuşlaydı bu yıl başlasa, biz bugün çirkefler, bugün gavurluklar çabuklarız. Neyse şeye gerek bulmuşum, neyse stratejimiz var. Bugün bizim planımız var. Bir öneminde bu strateji kabul edileceğimiz her bir devlet düşmesi, her cemaat düşmesi, bu ülkeler düşmesi, bitirenler düşmesi, yaşlarımız her birisi bizimde şu strateji tutmuş koşulu boyunca planlar düzenler. Andalar konkretleştirir. Anda bütün işi yazılır diye bu yeni. Hem şu yönelişte bana kadar bulan kum şaraplarda bir şekilde boşlamasa izlekleri uçta şu iyileştiği kadar kişiyorsa biz korkuyoruz. Ama bizim var mı içinde zor var. Ne bugün bizge bunda çok kavatlarının milli ruh diyemiyoruz. Bunun üstelik milli ucam, milli ruhla kıysa. Mene şu işaretimiz her bir Tatar halkının kumüline milli ucam, milli ruh hem milli ruh. Bunun için ne bizim mana kadar yaşam devrinde özümüzün halkımızın yuvaltıva giderken manşotlarımızını uzançıda yuvaltanlarımızını kovatlaması için onlar bile maktanı için değil. Onlar indi olga tabi kovatlaması için. Buna bir misal getirir. 60. 70. yıllarda ondan sonra bizim Tatar dünyasında menediden icat edip yaşamışı 20'den artık zor, dereceli, bütün dünya tanınan kompozitörler var. Bugün Tatarlar arasında hiç kompozitör sanıyoruz. Koya gitken o kompozitörler. Bana pis uğradı. Bir taraf bu var işte. Bizde yıllık kültürüz gerekiyor. Başkası gerekiyor. Okul sisteminde kullanılır. Sisteminde bunun kompozitörü yok. Tatar mum diyen çünkü kudurvan. Mum kudurvan, Tatar mum. Benim bir şiirim de var. Doğuşu zaten Tatar mum. Tatar mumu Tatarını yaşata tıran dil bilen gelir.
El bilen gelmişler. İlk ahiret. Bugün biz bunu tutar mıyız? Yok. Elektriğisin. Bile bugün işte onlar. Hakikaten kampasitediler. Ben soruyorum sana poradan. Dişten ortak kabaramın demiş. Türk mertebe kimliklerimiz. Biz kimliklerimiz var. Bir tane bulalım böyle kimliklerimiz. Bizde bunu hadi şimdi bir de o biz de dünya gündeminde icat ettik. Reşit Kerim'in çıktığı dünya gündemi çalatır. İstiradımız Pakistan'dayım. Nu, o bilen bana, o bilen yana, o ile bir kişiler sikresin bir istiradımızın falan terbiyeli. Onlar milli, o milli, milli rol yapmışlar. Beş bırakıyor. Bir bilgileri geçtiğimiz bizim beceremeye başladı. Baltaş hakildiler, Baltaş'ımıza kültür öğretmeni, medeniyetinde çalışmasıyla çözümüz kavramında kanserliklerimizin şehirlerden bilen bitiyor. Kanserliklerden katılan bilen bitiyor. Ey varım Cenab-ı, varım yüksek sekişler olmasa size kim yapacaksın? Bile şu kişiler bizim total halkın olup var. Oldu. Total halkına müthiş de iyi. Bunlar değil mi? Bune ikincisi, bune bugün bizim halk uzun kimliklerini bir şey nerede? Biz başladık yüzde total maaşını gidelim. O da gidelim şimdi total da, hatta bune total rayonundan bize. Bu şimdi total mı değil? Bizge bugün ne bütün halk bizim onlidir var. Bizim biledir var. Üzerine nindi halı, onun toprağında nindi kuanı oğa. Mine şuşlarını anlatır var. Bütün halkada varım şiddetir. Onun görevine varıp çoğudur. Kitap bile tutar tabi bu kitap. Yani bir de anlasın babaydan basın babaydan. Jili donlu tutar tarihin işleri. Bu bizim zor kazanışımız. Multiye gidi, bu bizim tarihimiz var. Lakin aynı bizim evine bakıyor. Faydalar, ne kullanılıyor? Bir diğer akademi yazın bir rahmet. No. Hoşun bir kitap. Şu an bir mesele yapıyoruz. Ne bileyim? Güzel de bitireceğiz. Birine bitireceğiz. Ne? Bizim municipal didakçiler var, rayon kuramda didakçiler, respublik didakçiler, tam başka. Bine her bir günaha ile üzerine milli olma, milli gururluk hissi bulgan kadar. Bine bugün kirip sürüyorsun varız, bu bine rayon didakçiler başkası. Onlar kuzalına gidelim, kuzalına. Niçin bize kadar bunu olur? Dostları hatırlıyorsun. Bunu beraber hatırlayabildiği gider üst kullanılan John Şulay sen şeylerden bir tane fark kaldı. Bazılardan yürüyüşmüş ve bir istikrarı yok. Vatandaşlar tersen çok sayıda özgürlük joya başlıyor. Şuna göre olanlar yolda çok iyi. Yani bugün olmuyor. Yok değil. Olsan bu tatar halkına ulaşacak. Lakin şu an ne bir tabak varmış. Bizden buradan giyinlermiş. Olgarı sürermiş ya. Elbet bir şey. Bilgi şehirde. Lakin bu şehir, Kozan şehir çok olsun. İsmail İstiyan'a diyesenler var. İşim oluşturlar halkına. Kozan'da her bir kişi işte. Bizden kuşmuşuz. Bizden giriş. Kozan bir giriş. Başka. Binemenin derselerinin bütün üstünde. Ve şahlıları takıyor. Bize Cumhurbaşkanı'na itibar edileceğiz. Bu öyle. Binenin dediği birer kanserlerle Cumhurbaşkanı'na para var. Sebep kesinlikle yapar. Olan mı? Sonra bunu bilin. Buna şunu bir yapınlar, ya da bir
итәсекелә күп итеп записка алдым, икәүгенә булды, шуңа görə икесен итәсекелә. Татар халкы саф татар гаиләләре кирәк, аларга өстенлек бирү. Халыктан да менә гаилә дигәндә без инде теге саф, чиста дигән гаилә, татар гаиләсе, шуңа görə безнең конгресс составында татар гаиләсе оешмасы бар, ләкин ул ныклап эшләп китә алмый, әле без аңа мин инде әйттем, аның буенча эшләргә дип, һәм шундый зур фикерләр бар, татар гаиләләр буенча эшләп, халыктан да безнең Татарстанда, Казанда, бүтән өлкәләрендә татар гаиләләре буенча фестиваль ясарга, монда язылган саф татар гаиләләре буын белән дөньяга күтәртерлек династия саф татар гаиләләре. Без аны турында эшлибез, һәм бу безнең планда булачак. Һәм монда теләк килде инде Камәрия ханымга да сүз бирегез, зинһар, аның да эшләсен килә дип әйткәннәр, шуңа күрә микрофон сезгә. Рәхмәт. Икенче нәүбәт стратегияның безнең уебызча стратегияның асылында кызыл җеп булып барырга тиеш кебек безнең милли мәгариф системасын тулыкланлы милли мәгариф системасын торгызу өстендә актив эшләнде. Ул татар балалар бакчасы, ул барлык фәннәрне ана телендә укыта торган мәктәпләр 1-нче сыйныфтан һәм 11-нче сыйныфка чаклы, чөнки милли үзаң тәрбияләү, телне тулыкланлы итеп, төрле яклар, математика, физика, химия, тарих, география фәннәрен татар телендә уку аша бара, милли үзаң. Калганны бүтән төрле юл белән, мин әйтмим, аның калган алымнары аның шушыңар ярдәм итү юллары гына. Милли университетны булдыру безнең Татарстанның Фәннәр академиясе бар, шулай итеп милли мәгариф системасы үзенең тулыкланлы юлына әйләнеп кайта алса, монда укыган яшьләр киләчәктә, 2000 елда менә без булдырдык диеп әйтерләр дигән өмет бар. Безгә тарихта шанс бирелде безнең халыкка. Бүген 1-нче көн бу залда менә нинди ялкынлы чыгышлар һәм нечкә нәфис уйланулар. Без бу шанстан файдаланырга тиеш. Кабат бирелмәскә мөмкин. Рәхмәт. Тагын әйтәсем килә, халыктан да 2 сәгать мин әйткәнем регламент буенча дип инде вакыт тәмам булып килә. Безнең бу 1-нче очрашу, ләкин соңгы түгел. Мин иң башында әйттем, сәгать 12-дә башлаганда без бу үзебезнең стратегия эскизын куйдык үзебезнең сайтта. Монда безнең мәгълүмат эшчәннәре турыдан-туры репортаж алып бара. Кич белән булачак инде халкыбыз менә белә башлый. Укып, шуңа күрә безгә җомга көне Нурлатка барганда беренчедән монда 1-нче чыгыш булды. Һәм без инде анда 2-нчегә барабыз. Бер караганда ул җиңелрәк булырга тиеш, ләкин ул җиңел булмаячак, чөнки әле менә бу фикерләр белән без үзебездә тагын үзгәртеш кертергә тиешбез. Шушы 2 көн эчендә минемчә барыбер бер генә булса да әйбәт безгә тәкъдим булачак, без аны карап кертергә тиешбез. Шуңа күрә әле алда эшләүчеләр күп. Минем иң зур теләк, без монда халыктан да актив идек, районнардагы үзебезнең конгресс буенча җитәкчеләрне җыйдык. Менә шушы стратегияны иң беренче үзебез аңлап, аны үзебезнең халкыбызга җиткерү. Бүтән милләт вәкилләренә җиткерү һәм алардан бергә эшләүне сорау, үтенү һәм эшләү. Шуңа күрә иң беренче без үзебез аңларга тиеш. Без кичә сәгать иртәнге 9-да үзебезнең конгресста иң беренче бүтән эшчеләрне җыелып, бүтән активны аларга аңлаттык. Чөнки әгәрдә мәйтәм без сездән башламасак, иртәгә кайтып сөйләгәч, сез үзгә кайтырсыз, сезнең хәләтләрегез, әтиегез, туганнарыгыз нәрсә ул дип.
Size bize ko'rsatmalar dürüst oluşuna göre biz başta o'zimizdan başladık. Kongressda ishlagan har bir kishiga borib yetib anlattık. Hem aytdik siz bizning tüp agitatorlar. Anlagan. Men de aytam siz tüp bizning agitatorlar, Tatarlıktan başka agitatorlar çünkü sizge kirib turayotganlar, rayonga qo'shdi, narsa so'zladilar, narsa ko'rsatdilar. Sizning yoqdan nega ishlar bo'ldi, nega taqdim bo'ldi, nega bilan nega bo'ladi. Biz o'zimiz birinchidan anlata bilirga tegishmiz. Agar siz anlamışı anlata olmasanız bu rayonda, bu ülkede, bu avulda pişik olur. Bizde olup gerek. Şuna göre biz adreslerine ettik, telefonlarına ettik. Biz bunda, biz kazanda, biz tutturmakta. Bana bugün bir fungaga yaptık. Bugün bizning bugünmeden kelgan yetakchi kelib qolsin kelar nishit borasizmi ekan chunki biz bugünmeden kiramiz. Mana bu endi zo'r javoblik. Yani bugünmege biz ikinci tarafına varız. Avlunda kelib indi qori nishit bo'lar ekan birinchisidan dürüst olib borib ketasin keladi. Mana shunday bo'ladi. İnisiyativada ham zo'rlikda. Shunga ko'ra birinchidan bu shunday bo'lib, har birimizda biz so'ngidan uchrashib aytashamiz. Kim ko'p uchrashdi, kim taqdimlar jidi, kim alar bo'yicha boshlar. Shunga ko'ra ansib o'zimizga yozib oldim. Hem ikincisi tağın bir zor aydır. Biz bunda tavuş ko'tarib, qo'l ko'tarmaymiz. Çünkü bizning hali bu proyekt değil. Biz ana ko'tarishak biz iyulda hem avgustda. Shunga ko'ra bu anlatuv. Shunga ko'ra kimdir ayta olmasdan keldik de, sizlardan da qo'lda ko'tarmadik. Shunga ko'ra bizning programmada yo'q. Lekin agar kelgan kishilarimiz arasida kimdir so'rov berasi kelsa, taqdim berasi kelsa, ani yozib berganda bo'ladi, lekin chiqarganda bo'ladi. Shunga ko'ra agarda kimdir niyatlar aytgan bo'lar ekan, so'zim bor aytasim keladi, taqdim bo'lsa, bizning mikrofonimiz hazır. Tilasizlar bo'lsa, rahim etamiz. Biz boshdan aytmadingiz, kimdir yozib kelib, hazırladingiz, anlaydilar yo'q. Shunga ko'ra agarda kimdir bilan shu chiqish vaqtida o'zim shunday fikrlar taqdimlar bo'lganda yozib jibarga bo'ladi, internetga yozilgan bo'ladi, gazetega bo'lsa taqdimlar, fikrlar bitilsa, agarda bo'lsa rahim etamiz. Rahmat. O'shanda janoga borimizda birinchidan Viktor rahmat. Vaqtda shirin bo'lgan zal, kamayatda qo'yroqda so'raganda jay bo'lsa shirin chiqqanlarni ishib turadi, shirinlar yo'q. Shunga ko'ra mana shunday motor bo'ladi. Shunga ko'ra u biz o'rtada to'xtab bizga borimizda Viktor rahmat deb qo'shilamiz. Zilinlerimiz, bunlar yetakçilerine, filan yetakçilerine karşı alıp geliştirmişlerine bizden de rahmetimizi bildiririz. Hava duruşu büyük motor, kış gibi sırada şuna göre alanırsa bağımızda da isen bir koyduk. Vaktan meşhur bir şaşı olan bir ruh gibi her bir Tatar bölgesine, her bir millet bölgesine yetecek. Eğer de sıralar olsa, elimiz billah olalım şuna göre bir zor rahmet, şaşı hemen.